Rekli su imaćete svog mitropolita, imaćete svog vojvodu. Ali, da, međutim, taj vojvoda nekako nikada nije bio Srbin, jel? Dakle, bilo je, ali mislim... Poslednji je Đorđe Branković, ali Đorđe Branković se nalazi u Beču u pritvoru. Nije u klasičnom zatvoru, on tu prima delegacije, to je neka vrsta... U suštini, to je bila ta naivnost njegov, to se ti kažemo, on je oduševljeno ide u taj Beč, zapravo oduševljeno da se i tamo u pritvoru s vreme, mislim, to je tragedija tog događaja. Pritom ga Austrijanci uhapse u trenutku kada on sa srpskom vojskom napada Smederevo u pokušaju da ga oslobodi. Podmedia predstavlja Historicast. Danas vas uvodimo u priču o Srbiji između dve velike svetske sile, o Srbima koji se nalaze između Čekića i Nakovnja, između Sile i Haribde, putuju od nemila do nedraga. Pričamo danas o Srbima nakon Velike seobe i o državi prilično nepoznatoj, a zvala se Kraljevina Srbija pod Habsburzima između 1717. i 1739. godine. Sa vama istoričar umetnosti dr. Nikola Piperski, Nikola Đukić, i pričat ćemo o ovom jako zanimljivom ne samo periodu, nego i događajima. Uvrćemo vas u priču prvo o bici kod Petrovaradina, takođe jedna zapostavljena tema, a sjajna i zanimljiva, o padu ili osvajanju Beograda, kako je to ko doživeo u ono vreme, i o osnivanju države, uspostavljanju provincije Kraljevine Srbije, koja je kao takva postojala pune 22 godine, a čije nasleđe će se osetiti u narednim decenijama, vekovima, a pomalo i danas. Da ne bismo dalje dužili, veliki pozdrav za vas i topao poziv da nam se pridružite i na Patreonu, pre svega zato što emisija koja prethodi ovoj hronološki jeste Velika seoba Srba, a nju će moći da gledaju naši korisnici, a možda i vi ako nam se sada priključite, već za nekoliko dana. Tako da daćemo uvod naravno, ali koga to više zanima, tema Velika seoba Srba, još 50-ak različitih, možete pogledati samo na Patreonu, gde svakog četvrtka puštamo tu emisiju, a što tiče YouTube-a, ko je veliki fan, može da pogleda dan ranije epizode, jer se one tamo postavljaju. Nikola, da počnemo sa ovom zanimljivom pričom. Da, sad evo kad si najavio već oko toga, oko što će na Patreonu biti Velika seoba, se čak pitao kao da li nam je ovo kao možda previše, ali nije. Sad kad sam se malo vratio čitanju i spremljanju, u stvari baš ovde fale neki podaci, jer to jeste taj period i to jeste ovo, mi baš govorimo vreme između te dve velike seobe, ali obično smo navikli da tu razgovaramo samo o onome šta se dešavalo na području sadašnje Vojvodine, odnosno severno od Save i Dunava i u Karlovcima, Karlovačkoj metropoliji, a ovo je fokus u stvari šta se tu dešava na prostoru sadašnje, odnosno na prostoru oko Beograda, centralne Srbije, što bismo sada severne Srbije. Ono što bi bila ustanička Srbija 1804. godine, što nije ni malo slučajno zapravo. Ni malo slučajno, to je ono što je, baš mi zbog toga se činilo jako važno da se nekako vidi dosta toga i onoga što su uglavnom, meni interesantno što su naši historiografiri, uglavnom ovome pominje, prvi srpski ustanak se desio na prostoru Beogradskog pašaluka. Nekako nam to nije bilo strano, našim prethodnicima, našim kolegama, a je bilo jako strano se kaže na teritoriji Kraljevine Srbije. Taj moment se nekako dosta izbegava, postoji, tako će se naći. Čak sam sad i otvarao neke od ovih Ćorovićevih istorije Srbije i tako dalje, srpskog naroda i tako dalje. Uglavnom se ne naziva tako taj period. Nekako se izbegavaju naslovi i onda se malo meni uvijek ostalo, i dalje nemam tačan odgovor zašto je baš tako, jer mislim da bi nam, kada bismo ovako fokus postavili kako smo i postavili danas, možda neke stvari bile jasnije zašto su se kasnije odigrale baš to što si najavio na ovom prostoru. Zašto se tu desio prvi srpski ustanak i drugi? Da, s tim što bih dopunio, ne samo na prostoru Kraljevine Srbije, pošto je Negotinska krajina i znamo svi za Hajduk Veljka takođe utiče, ali to je takođe prostor pod upravom Habsburške monarhije, samo pod Temišvarskim banatom. Jeste, to ste da. Ali ta teritorija, a mi govorimo, pričat ćemo danas o teritoriji, dakle, naravno južno od Save i Dunava, zapadno Drina, istočno reka Timok, a na jugu je granica bila Zapadna Morava. Da. I od Stalaća, planinom Kuča jednom dijagonalom ka Timoku. Recimo veći gradovi su ti bili ostali tu Šabac, Valjevo, Kragujevac, Jagodina, Požarevac, Smederevo, to je ono što je spadalo. I naravno krunski grad Beograd. To je isto onako, evo to pouzdano, znam i sada u nekim našim pregledima, čak i ono što radimo na istoriju umetnosti kada kažemo kako je krenula organizacija Beograda kao glavnog grada kada se u vreme Obrenovića i kneza Mihajla i onda se govori o nekoj regulaciji grada kao potpunog što nije. On je zapravo ispratio regulaciju koja je
se ovde uspostavila u vreme Habsburške uprave Beogradom. Tako da je to, i to je ono u to vreme formiran sadašnji centar Beograda praktično. Znači ono što su i ova Savska mala koja je uvek bila srpski grad i ova Dunavska u stvari formirana. Znači taj spred pravih ulica koje mi, i to se nekako isto domaćilo kod nas da mi kažemo da centar Beograda nekako ima tu orijentalnu strukturu. Nema, stvarno nema. To je austrijska struktura i to je kad pogledaš taj Dorčel, jeste to kasnije baš u ovoj formi napravljeno, ali osnova je postavljena sad. I to nešto nije nešto što se mnogo razlikuje od onoga što se dešavalo u Vojvodini. Mi imamo malo gradova iz tog perioda. Recimo da samo Petrovaradin i Zemun imaju strukturu koja je nasleđena iz 18. veka i da je tada regulisano. Sve ostalo je nekako šire, pa je drugačije. Ali... I Karlovci, naravno, možda su mali, ali su grad u svakom smislu. Ima, ali to su te neke koje su te krasnija urbanizacija Vojvodine je bila da se ide ka tim širim, što su sada mogli se prošle kao bulevari, što je ono što je Petrovaradinski Šanac, Novi Sad i tako dalje, Subotica, sve to je kasnije regulisano. Oni jesu postojali u vreme, ali regulacija kasnije. A ne Novi Sad, recimo to Karlovci, što kažeš, Zemun, ispoštovali su to. To je bila regulacija koja su iz tog perioda na mnogo monumentalniji način može vidjeti u Beogradu, jer Beograd zaista jeste bio planiran kao prestonicu, oblasni centar. On je i tada, kao što je u srednjem veku on viđen, to smo razgovarali u mnogim emisijama, kao bedem Evrope tada nazivan i sada je smatran i kao nešto što je ključna tačka za taj dalji austrijski drang na Hosten, jel tako čuveni, odnosno prodor na istok i to je trebalo da bude glavna tvrđava, glavno uporište, dakle bi dalje kretali. Nažalost, to se nije desilo. Ova kraljevina Srbija takozvana je živjela neki samo 20, kao što si rekao, godina, ali kada istorijski gledamo, to je otprilike isti period, manje plus minus, od koja godina, koliko je trajala i kraljevina Jugoslavije, jel tako? Tako da to između svetska rata. Tako da nije to baš toliko beznačajan period. Svašta se tu uspostavilo. 22 godine i 4 meseca. Svašta je tu... Ako računamo 41. ako računamo 45. onda malo više. Ali to je to. Ajte, kao da kažemo, stanemo 41. i ovo su ovi sad, svašta bi ovdje da se gledali šta može da se računa u ovu Kraljevinu Srbiju. Ono što je nama jako važno, da su se dodatno uspostavile neke nove i kretanja u pravcu kulture naše, obrazovanja su se postavile neke osnove i to je u tom periodu koliko značajni Karlovci, toliko je značajno ovo što se dešavalo u Beogradu. I tako je, a Beograd i Karlovci su isprepletani, a ja bih rekao ne samo za crkvu, već i za duhovno nasleđe. Apsolutno, a crkva u tom trenutku ima zapravo ne samo duhovnu, nego zvanično od privilegija Leopolda 1690, 1995. i svetovnu vlast u smislu sudova, u smislu čak i nekih imovinsko-pravnih odnosa. Tako da pričat ćemo naravno o svemu tome, pričat ćemo i o hajducima, o husarima, i o Vuku Isakoviću, glavnom liku naravno inspiraciji Crnjanskog za Seobe. Dakle, to su sve ljudi koji su u ovih praktično 22-23 godine bivstvovali ovde i ostavili traga, a zaista se retko pominju. Ali da krenemo mi sa onako hronološki, ti si želeo da počneš. Da uvedemo za ljude koji nam se ne priključe na Patreonu, za vas koji ne odete odmah na Patreon, nego malo sačekate, moramo dati jedan uvod. Dakle, naravno, Veliki bečki rat se okončao Karlovačkim mirom 1699. godine i taj mir je zapravo spustio Tursku ispod, nećemo reći Save i Dunava, jer nije, ali i Panonski niz je u velikoj meri, dakle ono što bi danas bila Mađarska, Turci je napuštaju uz ogradu da zadržavaju jedan deo Srema ispod obronaka Fruške gore i Banat. Banat tada nije. To je isto jedna jako česta kod nas zabloda da je Karlovački mir zapravo cela teritorija Vojvodine, mislim u širim prostor ljudima, na masama, da je cela prostor Vojvodine tada oslobođen od Turaka. Nije. To je Bačka današnja, što je ostalo u Srbiji, taj severni deo Srema, znači što je rekao do Fruške gore. Zemun i dalje ostao. Uzak pojas. Ali i tada to je bilo, to su ta vremena, iako je tada već deo teritorije, kao što smo rekli, pripao Austriji, ali to su ta vremena velikih pustošenja i pljačkanja turskih i manastira, fruškogorskih stradanja, upravo tih nekih turskih upada i dalje kroz te terene. Tako da nije bila ni u Sremu baš završena priča. Tako je, za Turke je zanimljivo zapravo da oni kada su osvajali neke teritorije, stanovništvo, manastire, sela ili čak i gradove ne bi dirali u slučaju
da nije bilo nekog velikog otpora, međutim kada se oni povlače, oni ostaju zaista pustoš za sobom i to ćemo vidjeti šta se dešavalo baš na početku zapravo naše priče. Jeste, iz više razloga se to dešavalo u principu. Tako da, i da, to sam da kažem, a ovo što ćemo reći, jako interesantno, za Banat, baš Banate, to su uvijek imate osjećaj kao da je ta granica nama Sava i Dunav se jako urezala u svesti, a on je u stvari oslobođen kada je Beograd i Srbija, znači Požarevačkim mirom u stvari je to bilo tek rešeno da će oni pripati. Tako je, i Banat nije, neću reći bez veze, nego slučajno u vreme okupacije Srbije i tada izdvojen kao jedna posebna teritorija, naravno bio je većinski, ne većinski, ali naseljen naravno znatno nemačkom populacijom, ali bio je i Srem. Tako da Banat je i u tom trenutku zapravo pripadao ovom delu okupacione Srbije u jednom delu, ne računajući naravno Bačku, koja otišla Mađarima i Srednjem Hrvatskom, ali da ne bismo se otišli dalje, doći ćemo konačno i do Drugog svjetskog rata. Ali isto je važno, pošto zbog se oba koji ćete govoriti u toj emisiji, da u tom momentu kada je zaključen mir u suštini, najveći deo stanovništva koje je zapravo i ostao u Banatu je srpsko. Tek kada on uđe u austrijski, pošto su bile močvare, nije tu masovno bio naseljavano, to mađarsko stanovništvo je ostalo seljeno. Tu jeste bilo ostataka većinskih srpskih stanovništva. To se čak vidi po popisima nekih manjih mesta, prosto to moram porediti su odatle, pa sam nešto gledao te manje i onda na tom početku samog 18. veka tu su popisi masovno srpskih ili jermenskih, čak jako često porodica, ali opet negde pravoslavnih hrišćana. I tek ovde počinje, znači kako se zove, general Mersi u suštini sa tim velikim kolonizacijama Banata, kada dolazi jako veliki broj nemačkog stanovništva, a te kasnije onda kao odgovor na to kreće ponovna remađarizacija. Tako je, i za one ljude koji nisu još uvek na Patreonu, a voljeli bi nešto više da znaju, treba da kažemo i to što tiče samog Banata. Dakle, nezavisno od velikih seoba, dakle, Srbi su većina u Banatu, naravno tu je mešovite populacija, tu ima i Vlaha, Moldavac, odnosno današnjih Rumuna, tu su naravno i Nemci. Nemci, kažem, zato što ih stanovnici Srbih nazivaju Nemcima. Dakle, oni ne znaju za termin Austrijanci ili prosto ne koristi se Nemci. Ali u tom momentu i Austrijanci nisu baš često govorili za sebe da su Austrijanci nego Nemci i tu baš evo kada se govori, kada car Karlo VI govori o kolonizaciju, kaže da najjači treba da bude u Beogradu upravo nemački narodni. Tako je. Ali htio sam da kažem što tiče Banata, naravno nezavisno od toga da su Mađari svojim doseljavanjem krajem 9. veka napravili jedan presek između južnih i zapadnih Slovena, odnosno u ovom slučaju Srba i Slovaka, ako gledamo ovu teritoriju. Dakle, to stanovništvo je slovensko je postojalo na ovde i sigurno je i ostalo u značajnoj meri. A mi smo, kada smo govorili o Banatu, pričali smo i o caru Jovanu Nenadu, pričali smo ti i ja baš i o Banatskom ustanku, dakle to se sve dešava pre velike seobe kada su Srbi većinsko stanovništvo, a ono što ljudi zanimljivo, što ljudi ne znaju, verujem da čak po neki istoričar koji se nije bavio tim, jeste da su Srbi zapravo najznačajnija etnička grupacija ne u ovom delu južnog Banata toliko, mada ih to ima, već Pomorišija, to je onaj... Ono što je sada u Rumuniji. Ono što je sada, pa recimo nešto između Mađarske i Rumunije, od Segedina ka Aradu, dakle, taj potez oko reke Moriš... Jeste, i posle sve od Arada do Temišvara u suštini, taj period. I ono što ste, teo da ti kažem, znači to ono što smo isto razgovarali o tome mnogo emisija, kada su posle propasti despotovine i masovno sve više išlo srpsko stanovništvo na sever, tako se Mađarsko i povlačilo, ostavilo te prazne terene koje Srbima... Prvo su Mađari naseljavali taj prostor Srbima, a potom kada je to prešlo po tursku vlast, opet su Turci isto tako preseljivali Srbe na te opustošene terene. I tu imamo isto i dosta podataka, na primjer, oko osvajanja Zrenjanina konkretno, da su Srbi praktično pomogli ovom velikom veziru Mehmet Paši Sokoloviću da uđe, da osvoji zapravo Veliki Bečki Erek. I o tome smo pričali na Patreonu takođe u emisiji Mehmet Paša Sokolović, koju takođe možete pogledati. Ali prosto se podsjetimo, zbog toga imaćete sad to se oboji ovaj period, ta jasna u našoj svesti, mi Srbi se tada naseljavaju na te prostore, prosto nije toliko tačna i dosta je štetna za našu kako da ti kažem, sada ne zvučim pogrešno. Percepciju od toga da smo mi nekakvi došljaci. Upravo to. Na ovim terenima ne, možda jesmo, svako je nekada došao, ali došljaci su mnogo ranije nego što se to obično misli. Tako je. Ali hajde da, dakle, u ovu priču sada krećemo, rekli smo kakva je situacija vezana za granice, što tiče Habsburške monarhije i Osmanskog carstva koje se tu sudaraju na ovim teritorijima gde žive Srbi, ne samo u današnje Srbije, već i dakle ono što bi bila i Lika, Banija, Kordun, Bosanska krajina. Da. Dakle, to je sve granica. Osmansko carstvo je bilo posle Velikog Bečkog rata u jednoj vrsti krize, koju je
možemo reći, uspešno prevazišlo. Na čelu Osmanskog carstva se nalazio veliki vezir Damad Ali Paša, koji je bio jedan mlad čovek za osmanske pojmove, za velikog vezira, dakle imao je nekih 30 godina svega. I ono što je bilo takođe atipično, u pitanju je bio rođeni Turčin, dakle on se rodio ne kao, ne znam, Srbin ili Grk, ili Jermen, već je bio zaista rođeni Turčin, bio ujedno i sultanov zet, sultana Ahmeda III, koji je došao baš zato što je Osmansko carstvo, nazivaćemo ih Turci, ali podrazumeva se, i ljudi su ih nazivali Turcima, tu je bilo u tim gradovima i Čečena, i Čerkeza, i Dagestanaca, i Tatara, naravno, to je jedna... Pa slično je to u stvari kao u Vizantiji, jel? Tako je, dakle, to je jedna multinacionalno carstvo, naravno sa najjačim tim, reći ćemo iz ove perspektive danas turskim etnicitetom, odnosno turkijskim, možda bolje reći tako. U svakom slučaju, Damad Ali Paša, jedan prilično ambiciozan mlad veliki vezir, što će ga naravno kasnije i koštati, je bio čovjek koji je malo preokrenuo tu ratnu sreću Osmanskog carstva, prvo u ratu sa Petrom Velikim, gde je Turska na iznenađenje svih, a posebno Rusa, koji su u tom trenutku pobednici čuvenog rata nad Šveđanima, kome takođe nešto možete pogledati na YouTube ovog puta, u epizodama o Petru Velikom. Rusi tu gube zapravo rat, oni se povlače i nisu više na teritoriji Azovskog, kamoli Krima i Crnog mora. Nakon toga, još jedan uspeh Osmanskog carstva jeste bilo osvajanje Moreje, odnosno Peloponeza. Isti Damad Ali Paša uspeva da pobedi Veneciju, odnosno Mletečku republiku, da ih praktično izbaci sa teritorije Moreje i da Turci 1715. godine, ako se ne varam, osvoje i to je taj značajan deo, naravno, njihove imperije. I nakon toga njihova ambicija jeste da se oni vrate tamo gde misle, na teritoriju za koju misle da im pripada, to je naravno Panonska nizija, dakle da se vrate severno od Save i da koji su izgubili. Tako je, da dobace dalje opet do Budima, možda i do Beča. I možda opet do Beča, da. Tako je, tako da Damad Ali Paša 1716. godine kreće jedan ogroman pohod. Vidjet ćemo kako to bio u ovim ratovima, dakle ono što je, pričamo sad o ovom ratu zato što je njihov ishod značajan za osnivanje Kraljevine Srbije. Dešavalo se, a tako će biti i sam kraj Kraljevine Srbije, da zapravo ona strana koja vrši napad i ofanzivu na kraju bude poražena i da određene i ustupi određene teritorije. Ogromna vojska se skupila, ogromna vojska i za današnje pojmove, a kamoli za one, dakle procene variraju od nekih 150 do 200.000 Turaka koji su se nalazili u Beogradu, gde je Damad Ali Paša zapravo većao na koju stranu treba udariti, dakle da li ići na Banat ili preći obalu Save i udariti na Petrovaradinsku tvrđavu i nakon toga, dakle severno, u svakom slučaju dalje ka Budimu. Turske, naravno, kad imaš tako veliku vojsku, sultan je ostao u Carigradu, ali tu je Rumelijski Beylerbeg, tu su svi drugi značajni upravnici, da li Sandžaka, da li određenih drugih teritorija. Oni sada većaju na koju stranu udariti i baš pomenuti Rumelijski Beylerbeg, kada su pričali da li da pređu preko u Zemun ili da pređu Dunav u Višnjicu pa u Banat, Rumelijski Beylerbeg je onako primetio, ono što si ti sam pomenuo, koliko je Banat jedno teško, močvarno zemljište. Banat će biti močvara sve praktično do Marije Terezije i do isušivanja irigacionih radova kanala i pošumljeno, šumovito. Gde je on sam onako slikovito rekao da će tatarska konjica, a pričali smo i u epizodi o Mongolima koliko su važni njima konji i tatari kao mongolski narod, praktično nakon tog silnog pljačkanja sela, kada treba da se odigra odsudni boj, biti kao neka trudna žena, odnosno toliko natovareni tim pokradenim stvarima da će biti sposobni za borbu kao trudna žena. Tako da, nakon ovog slikovitog upozorenja Rumelijskog Beylerbega, Damad Ali Paša rešava da pređe Savu, da pređe u Zemun i da udari na Petrovaradin. Petrovaradin je tvrđava koju su Austrijanci osvojili nekih 20 godina pre toga. Ona je više puta menjala
vlasništvo, da li je bila Turska, da li je bila Habsburška. Za ovih 20 godina Austrijanci su iskoristili i napravili jednu vojnu baroknu fortifikaciju, artiljerijsku fortifikaciju, jer sada već imamo, ne sada, ali sada su već uveliko na glavnu reč ovde topovi zapravo. Zato što je to masovna promena ratovanja, to je već stvarno kako se to oružje promenilo, tu već počinju masovne mobilizacije zapravo što je uticalo na razne promene u Evropi, ali tu su zaista već počinje, mi govorimo kao što sam pomenuo, o jako velikim bitkama kakve ranije srednji vek zapravo nije video. A ono što su Turci uradili ovom prilikom, oni su kretali tim jednim putem koji se klasično, koji je bilo navika zapravo da će se tuda ići ka svim progonima i sa jedne i sa druge strane. Kad se recimo u srednjevekog Beograda, on zapravo nikada nije bio dok nisu sa strane Zemuna zapravo napali Beograd. I to je nešto što su oni navikli. Ali Austrija se jako dobro već pripremila, što ćemo vidjeti u kasnoj napredovanju ka Srbiji, ka tom putu. I taj Petrovaradin je deo te pripreme, nekako je bilo jasno da je to trajni put kojim se Turci uporno kreću i ovaj put nisu odustali i nekako ih je to zapravo i koštalo što je... Jeste. Kažu recimo da ih najviše koštalo to što kad se ta ogromna ordija skupila u Beogradu, naravno, tu imamo i artiljeriju, tu imamo i konje. Artiljerija koja se iz više delova nosi pa se onda izliva i spaja tamo, dakle, da će biti bitka. Tu je treba i vreme komora, dok se sve to i... šatori, prosto to je, dakle, tebi treba i snabdevanje i ti prateći ljudi, tako da nije to bilo 150-200 ljudi pod oružjem, ali recimo da je ako je bilo 50.000 u pratnji, sigurno je između 100 i 150.000 njih bilo zaista da li konjice, da li pešadije, naravno janjičara, kao elitnih trupa. I uglavnom Dama Dali Paša je bio, kako kažu, onako zaljubljenik u astronomiju, on je onako analizirao zvezde i kad su oni tako skupili u Beogradu, rešili da sačeka 5-6 dana da se pređe, dakle, preko u Zemun, da raspored zvezda bude povoljan, to će mu kasnije zamerati oni koji su preživjeli. A to je radio i Sulejman Veličanstveni isto pri postojanju Beograda zapravo. Ne samo to, nego njegov parnjak sa druge strane, još čuveniji Eugen Savojski, koga ćemo pomenuti, Evgenije ili Eugen ili Evžen, to je čovjek, naravno danas u konotaciju Eugena, zapravo na nemačkom Eugen, bi bilo, možda zbog Drugog svjetskog rata, jedno negativno shvatanje, ali u pitanju čovjek koji inače iz bočne grane dinastije Savoje, dakle Italijan, rođen u Parizu, odbijen od strane Luja XIV da kao 18-godišnji mladić zbog nezgrabnog izgleda da bude primljen u francusku vojsku, primljen kod Austrijanaca, napredovao neverovatnom brzinom, postao general sa 30 godina, što nije slučaj zaista bio u Habsburškoj vojsci. Dakle, njegov parnjak, Dama Dali Paša, s druge strane je baš Eugen Savojski, također ljubitelj astronomije. Da, mi njega znamo danas po dvorcu Belvedere, u Beču, koji je sagrađen upravo kada je Eugen Savojski osvojio Srbiju. Tačno, to je još jedno nasleđe. Također, dobro si mi dopunio, veliki, naravno, mecena, darodavac, zaljubljenik umetnost. U ovom slučaju Eugen Savojski je zapravo negde iznad Novog Sada, kod Futoga, čekao da vidi da će Turci udariti ka Banatu ili ka Sremu. Kada vidi da je u pitanju Srem, onda on kreće sa svojom vojskom. Tako da će Turci zapravo, nakon što su prešli iz Zemuna u Banovce, tu se utaboriti, i negde krajem jula krenuti da napreduju dalje kao onome što je bio njihov cilj, to je Petrovaradinska tvrđava, rekli smo sada već opremljena i spremna. I tu sad imamo jednu zanimljivu situaciju, 2. augusta imamo jednu čarku zapravo kod samih Karlovaca, gde su Turci odneli pobedu, zarobili nekoliko stotina habsburških vojnika, uključujući jednog generala koji je bio pogubljen nakon toga. To što smo rekli u suštini oko tih zarobljavanja bitaka, to stvarno jeste taj početak nečega što će pratiti mnogo dugo ratovanje, masovne ubistva i egzekucije. Mislim da je to bilo isto u ovom cilju neko zastrašivanje zapravo protivnika pred te glavne bitke koje će se odigrati uskoro u Petrovaradinu. Tako je, nismo pomenuli, a bitno je, rekli smo koliko ima Turaka, između 150 i 200 hiljada, austrijske vojske, kad kažemo austrijske, tu ubremo i nekih 10 do 20 hiljada Srba koji su učestvovali tu. Da. Pomešani po austrijskim jedinicama, dakle od bitke kod Slankamena, koja je bila 1691. godine, Srbi ne ratuju kao neka zasebna jedinica, već su inkorporirani u austrijsku vojsku, njih je bilo nekih 75.000. Dakle, 2, možda i 3 puta manje u odnosu na tursku vojsku, ali svakako je bila uvežbanija, pod komandom Evgenija Savojskog, a pešadijom komanduje princ Aleksandar Virtemberški, koga sada prvi put pominjemo, ali ne i poslednji.
nikako. I izvori su saglasni, to je zanimljivo, i turski i austrijski, da 3. avgusta, dakle, praktično veče pred sudar vojske, odnosno veče pred forsiranje Dunava od strane Austrijanaca koji su želeli da pređu sa svojom vojskom. Oni već drže Petrovaradin, ali moraju da pređu preko Pontonskih mostova, naravno, Dunav, da bi se našli na sremskoj strani. Ogromna oluja, nevreme, oni kažu sneg. Pao je sneg. Da, dakle, i Turci i Austrijanci, njihovi izvori pišu kako je 3. avgusta pao sneg. I to što kažeš, oba izvora govore. Meni sad to onako, to smo sad evo nešto mi ćaskali pre ovoga, isto zanimljivo kao koliko paralela kad početak Bune na Dahije, znači kad govore kao grom zagrmi na Svetog Savu usred zime kad mu vreme nije, isto se govori u svim izvorima kako je bilo pred sam prvi srpski ustanak suludih dešavanja na nebu. Klimatskih, ovakvih i onakvih. I kao sad ima neki teorije istorije kako to sve utiče, ali nećemo tome. Prosto mi je zanimljivo kad se to nađe i ono što si eto gledao, svi ovi gledaju zvezde i u početku Bune Dahije se govori, jel, kao Dahije u tepsiju zvezde hvataju, jel tako? Tako da je to nešto što je bilo jako uobičajeno zapravo za to vreme i jako mi je čudno, osim još toga neke paralele koje ćemo vidjeti ovde, svaka ta velika bitka na teritoriji tadašnje Ugarske za osvajanje Beograda, Ugarske vamo tamo, sve se dešavaju negde u avgustu i sve su tu negde oko 20. avgusta, 18. avgust, sve se vrti te negde datumi od Sulejmanovih osvajanja, svega, Beograda, Ugarske, šta god. I evo sada povratno vidjet ćemo i Beograd je ponovo 20. Bitka kod Slankamena, recimo, o njoj smo pričali na Patreonu, ali ona je bila na Preobraženje, bila 19. avgusta. 18. je Beograd osvojen ponovo od strane Austrijanaca. Tako je. A 18. je bio pritom i rođendan Franje Josifa, pa je spomenik, recimo, dignut njemu u čast. Ali da ne idemo sad previše... Ne, nego čudni su sve te kao, sve to, naročito svi kad smo se u školu, to pozitivistički pristup, pošto nikad to nismo nešto naročito ne obraćali pažnju na te stvari. Ali kada se zagledaš, baš je čudno zapravo. Naravno, ratuje se, uvek su, naravno, te ekspedicije... Zgodno je to vreme za ratovanje, naravno. Leto. Kraj leta nije još preterano vruće, ali je leto. Je, ali u ovom slučaju ta računica nije se ispostavila dobrom ni po Austrijance, ni po Turke, dakle, kažu da je ta oluja odnela i neke vodenice koje su poručile te Pontonske mostove, međutim, Austrijanci su tu nekako snašli, prelaze Dunav i dolazi do velikog sudara između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. Turci su veliki vezir se smestio na brdu koje se logično danas zove Vezirac i gomila toponima oko Petrovaradina zapravo nose tu bitku, kao što je Ali Begovac, setit ću se da li ima Tatarsko brdo, isto čini mi se. Ja mislim jeste. A na mestu gde same bitke ona crkva, je tako, sa 2 tornja s jedne strane i polumesecom pozadi. Tako je. Inače artiljerija je bila kod crkve Svetog Roka, današnje, a vezir se nalazio na brdu Vezirac, odakle mu se pružao pogled na samu tvrđavu. Bitka je krenula, kako to obično biva, kako to često biva, uspešno po onu stranu koju će na kraju izgubiti, a to su naravno Turci. Kažu da se pešadija princa Aleksandra Virteberška onako povijala pod napadom tatarske konjice i turskih janjičara. Međutim, odsudnu bitku odnosno pobedu u njoj su izvršili grenadiri, odnosno konjanici, među kojima su bili i Srbi, a kojima je komandovao sam Evgenije Savojski, koji je u tom odsudnom jurišu praktično ustremio se ka samom velikom veziru, gde su Turci krenuli u povlačenje. Kažu da je recimo neka muzika stala jednom trenutku, pa su oni pomislili da je to znak za povlačenje. U stvari oni su se premještali iz brda na brdo. U svakom slučaju, to može biti neka posebna tema kada mu govorili o Evgeniju Savojskom, da ne dužim dugo. Ključno je da je Damad Ali Paša, uzjehavši konje i pokušavši da obuzda tursko povlačenje, bio teško ranjen, kuršumom u čelo, kako kažu izvori, gde su ga Turci prihvatili. On je poživao još nekoliko dana, ali ono što je bitno, tako obezglavljena vojska, gde je poginuo pritom i rumelijski Begarbeg, mislim da se takođe Ali Paša zvao. Turci kreću u bezglavo povlačenje, naravno, kako to uvek biva u bitkama, Austrijanci kreću za njima. U tom turskom povlačenju nastradalo je, procenjuje se, oko 20.000 Turaka, a sam Evgenij Savojski kaže, nakon što su naravno oni pobedili, nakon što je on došao do šatora velikog vezira, lično ga uzeo za sebe, našli tu nekoliko stotina arapskih konja, kamila koje su bile zanimljive, konjskih repova koje su Osmanlijama služili kao nekakvi počasni znak
trijumfa, ćilime, robove i tako dalje. To je sve, dakle, predato Karlu VI i onima koji su tu učestvovali. Sam Evgenij Savojski taj veliki šator čuvao u nekoj svojoj zbirci. On sam kaže u izvorima, mnogo smo Turaka zarobili, ali toliko su ljudi, moji vojnici, bili besni da su ih sve pobili. Onda nam izvori čak pomenju kako srpski vojnici među Habsburzima, kada su uhvatili neke Turke, da bi vratili milo za drago, su ih nabijali na kočeve. Ali na kraju balade Damad Ali Paša je poginuo. I još jedna zanimljiva stvar, nećemo više o njemu, ali zanimljiva stvar vezana za njega jeste da je on sahranjen u Beogradu i da je to jedan od retkih spomenika koji je današnjih dana ostalo. Dakle, turbe na Kalemegdanu je zapravo turbe Damada Ali Paše, velikog vezira, koji je poginuo u svojoj 39. godini. 1783. godine je podignuto na platovu Kalemegdanske tvrđave, na mestu gde je sahranjen. Kasnije će to biti sahranjeni neki zapovednici Beogradske tvrđave sredinom 19. veka, mislim da su dvojica u pitanju. Ja mislim da možda neko ispravi. Jeste, u svakom to je jedno od dva turbeta koji su ostali. Drugo turbe nije vojničko, ono se nalazi tamo u ulici preko puta PMF-a, dakle braće Jugovića. Tu je bio upravnik Tekija, mislim da je čovjek bio Turčin koji je bio nekakav filozof i učitelj. Damad Ali Paša, dakle, nije ni prvi ni posljednji veliki vezir koji će ovim ratovima da pogine, ali ta bitka je zapravo bila uvod u ono što će uslediti. To je sledeće godine Evgenij Savojski sa svojom vojskom, uključujući tu i Srbe, udara na Beograd. Opsada Beograda trajala 2-3 meseca. Turci tu zaista daju veliki otpor, među njima su i šajkaši, dakle, da ne bude zabune, šajkaši u turskoj vojsci su zapravo Srbi. Dakle, Srbi tu ratuju sa Srbima, to je taj usud o kojem ćemo pričati, naravno. To su još pa nekako to je taj usud o kojem govoriš je kao stvar gde se s jedne strane Srbe držalo taj vojni poziv koji su imali sa svih strana, bukvalno kao profesionalni vojnici, s jedne strane da ne postanu tako lako kmetovi, jel? I s jedne i sa druge strane zemljoradnici i tako dalje, tako da, ali je to jako često značilo da će ratovati za onoga ko da više u nekom momentu kada su ostali na teritorijama. Vremenski počinio da biva teže da se krećeš sa jedne na drugu stranu, ali i dalje su bili kao ratnici profesionalni sa jedne strane. Nekako, obično kada se nalazi sadašnji nekako ili kasniji naši izvori su skloniji da budu tome da su Srbi sa austrijske strane nekako doživljavali te ratove kao nešto za oslobođenje Srbije, a ovi sa turske strane da baš i nisu tako rado prihvatali, ali to je pitanje da li je to zaista bilo tako ili to je pitanje neke kasnije perspektive, koliko to možda govorimo i ne. Sad, oko ovog osvajanja, i što kažeš da je, zaista jeste bilo dosta srpskih vojnika i sa austrijske strane u osvajanju Beograda, tu upravo došla neka novina koja je kod tih samih naročitih opsada, da nije više Evgenij Savojski odlučio da Turci su očekivali naravno napad kakav je bio uvek da ide Dunavom, jel tako, i Savom preko normalnim putem kako je uvek išlo osvajanje i postavili su tvrđave Ratno ostrvo i sve što je bilo s te strane. Očekivali su da Austrija, što je bilo negde i tačno, nema dovoljno brodova, dobrih brodova da bi preko Dunava uspela da napravi opsadu i da napravi pontonski most uopšte sa te strane. I Dunav jeste i za ovo vreme jako komplikovan, što se rekao, prvo je što je Banat ceo užasno močvaran s ovog dela blizu Beograda, jel tako, i to duboko do dalje je jako močvaran. Dunav je jako širok, pritom preterano brzo u odnosu na Savu i on je, pa danas je ljudima zapravo nezgodan za plovidbu na različite načine, tako da to nije uopšte bilo lako. Međutim, Evgenij Savojski se odlučio, ali ne tako da ga Turci vide, i odlučio se da prokopa ovaj takozvani Dunavac, što je postao kanal, tako sam ga prošli Borča, jel, kod sadašnje Borče u principu, i da ga Turci ne vide, je premestio sve svoje lađe, za većinu svojih lađe, naravno, vojska je bila raspoređena sa svih strana, ali taj jedan veliki deo vojske da skroz negde kod Beograda iza Višnjice u suštini počne napravi pontonski most, u stvari preko Dunava, što jeste jedan veliki tehnološki, pa i za sadašnje vreme bio, ali već za to ono vreme jako veliki uspeh, koji je taman je procenio da je van dometa topova sa Beogradske tvrđave. Beogradska tvrđava imala velike te topove koji su imali za to vreme jako veliki domet, ja sad ne znam ti kažem tačno, ali to je negde bio otprilike njihov kraj. I onda je dobro procenjen taj teren
benda sa te strane, to Turci prosto nisu očekivali i glavnica njihove vojske je bila pripremljena na ove druge strane. Očekivali su udar preko Save i Zemuna. Apsolutno. I jeste se očekivao tada pojačanje, u suštini iz Jedrena je krenuo naravno jedan veliki odred turske vojske i sa novom komandom, ali on je kasno zapravo stigao i on jeste onda bio upućen na ovu stranu Dunavsku, već su saznali Turci kako je krenuo napad toga da ide jedan deo to, ali je već bilo zapravo dosta kasno, već je preseljen veliki deo vojske bio i to je bila jedna od ključnih u stvari, ta promena bukvalno tradicionalnog načina osvajanja Beograda i pristupa tome da se dođe od toga da Beograd zapravo bude posle ne znam koliko, sad već 100 godina u suštini ponovo. Pa od 1521. do 1717, znači 196 godina. To meni onako zato što zbog tih datuma koliko smo mi kako bili po Turcima, ja sam skoro imao neku dobru mapu, možda sam trebao da je priložim za to koliko je u stvari deo Srbije po Turcima koliko dugo bio i to uopšte nisu takve cifre kao što mi obično mitološki smatramo. Pritom nemojmo zaboraviti, Beograd je bio oslobođen kratkotrajno, ali 688. prvi put. Tako je, i za vreme Kočine krajine, kada ga Srbi oslobađaju, i bio je neki godinu i po dana, dakle 1789. i 1791. godine, ako se ne varam, u austrijskim rukama, ali sa srpskim garnizonom. Da. Tako da, ali to je stoga deo, znači te sad oko takozvanog beogradskog pašaluka, jel tako, to je nešto što je u stvari dosta manje bilo po Turcima nego što se obično za to veruje i ta granica na Savi i Dunavu, ta koja se urezala u našu svetsku postala od 1918. godine, jel tako, zapravo se desila austrijskim gubitkom Beograda 1739. i tad je prvi put zapravo tek u istoriji ustanovljeno da je to jasna granica koja je toliko dan danas ostala u našoj svesti da mi bez obzira što je već prošlo 100 godina da to nije granica, ali prošlo je već, ceo vek je prošao, a nama to udalje u svesti, bar kao u mentalitetu, mi i oni, ovi i oni, granica orijenta. I kada pogledaš, prošlo je zapravo 65 godina svega od trenutka kada se Austrijanci povlače iz Beograda do Prvog srpskog ustanka. Ne računajući Kočinu krajinu i pomenuti novi Austro-Turski rat koji je takođe ostao u izmaglici, a morat ćemo da ga uradimo zaista, jer to je zanimljivo. Jako je važno za to, baš ovo što smo isto pričali, smo mi sad stvarno napravili jednu vezu od kraja Despotovine, u stvari do toga, evo sad ćemo objasniti kako je došlo baš tu do Prvog srpskog ustanka i to je nešto što se najmanje prati u našoj historiografiji uvek, i u školama, i na fakultetu, i uopšte. Taj period i svima nekako nejasno kako je to nestalo, bilo 500 godina u Turciji, opod jednom se Srbija. Nije. Ovo su to se posljednji srpski despoti, misli sve što smo tu govorili, to jeste jedan jasan put zašto baš ovde i zašto baš tako kako se desilo. Postoji jedan državni, ali duhovni kontinuitet svakako, a kada govorimo o Pećkoj patrijaršiji koja se protezala od Crnog mora do Istre i od severne Mađarske, čak i juga današnje Slovačke to nisam teo da te prekidam do Ohrida, to je obnovljena Pećka patrijaršija za vreme Makar Sokolovićkog brata 1557. godine, koja zapravo je ukinuta tek 1760. 1776. meni je u glavi, ali to druga polovina 18. veka. Ali to će dakle biti nekih 3 decenije svega pre opet pomenutog Prvog ustanka. I ovo što smo kontinuitet tu koji neće biti uvek Srbi patrijarsi, ali srpski element će biti tu najdominantniji. Na tome će se pre svega protiviti Grci koji će na kraju i doći glave. Ali za našu priču nam je važno što na ovom porodu o kome govorimo po terenu, znači sve to vreme kako su Turci osvajali Ugarsku, tu funkcioniše kao hrišćanska crkvena organizacija jedino Srpska pravoslavna crkva. I tu postoje već i Karlovci kao sedište, postoji u Banatu, u Temišvaru i tako dalje. I to je nešto bilo, prosto katolička crkva nije funkcionisala. Funkcionisali su na teritoriji te Turske, Ugarske od katolika samo bosanski franjevci, zato što su znali srpski, odnosno slovenski jezik, to nam opet govori o većinskom stanovništvu, i Srpska pravoslavna crkva kao jedina koja je imala organizaciju tu. Katolička crkva nije funkcionisala na ugarskom delu, pritom nije ni bilo verovatno ni potrebe, jer stanovništva nije bilo dovoljno ugarsko koje bi bilo to. To je jako važno da se sve vreme na ovom prostoru kome god on pripada, o kome mi danas govorimo, i o Beogradu i severnoj današnjoj Srbiji, odnosno Vojvodini, ona sve vreme ima pokrivenu organizaciju Srpske pravoslavne crkve. I to kada se govori o značaju Srpske pravoslavne crkve, ona jeste praktično jedina organizacija koja jeste nekada gubila glavu, ali koja je jedina u stvari oblik državnosti srpske, nije prestao od vremena Svetog Save do dana današnjeg. To je kontinuitet koji spaja srednjekovnu Srbiju sa modernom Srbijom. I nešto što će biti jako važno,
Austrima, što je ona jeste bila ograničena negde, ipak joj nije moć davana dovoljno da Austrija koliko jeste, bez obzira na sve obje što su joj dozvolili postavljene prava Srbina, jeste ona držana pod kontrolom, objasnit ćemo šta su bile privilegije, šta ne, ali je i jako važno Austriji i bilo zbog ovoga što smo govorili, naziva Srbija, legitimitet Srpske pravoslavne crkve koje je pod njenim sada pokroviteljstvom, je dalo negde legitimitet za to ime Kraljevine Srbije. To je jako isto važno u tim Tako je, ali vidjet ćemo da Austrijanci nisu tako široke ruke da daju, kažem, oni su dali ime Kraljevine Srbija, drže. Ali su, recimo kada govorimo o crkvi, bili izrazito protiv toga da baš ta Sava i Dunav kao jedna međa u njihovoj glavi, možda ne u tom trenutku ono što će biti kasnije, dakle decenijama kao fizička granica, ali u ovom slučaju to je jedna duhovna granica zacrtana u glavi Austrijanaca koja deli Srbe na one koji su u Banatu, Sremu, Bačkoj i Baranji u odnosu na one koji se nalaze naravno u Šumadiji. A to o čemu govoriš je bila tada ideja da se kada je Beograd i Srbija prešli pod austrijsku vlast da se ujedine ponovo Karlovačka i Beogradska mitropolija i Austrijanci su se tome upravo jako protivili. To jeste to da se ono što jeste bio cilj Srpske pravoslavne crkve tome jeste da se ujedine sve pod jedno rukovodstvo zapravo jednog mitropolita, svi Srbi koji žive pod austrijskom vlašću. Austriji se to nije dopadalo, jer njoj jasno bilo određeno šta je sada Kraljevina Srbija, a šta su druge oblasti. I te oblasti se međusobno u okviru srpskog razloga ne smeju spojiti. Ne sme se stvarati velika Srbija na teritoriji Austrije. Jer ovo što je Kraljevina Srbija bila, to nije bila ideja obnove Srbije, nego Austrija znači bila kako funkcioniše da Austrijska carevina, odnosno Habsburška carevina, da mi budemo jasni. Kako se osvajala neka država na različite načine, pritom nasleđivanjem prestola kao Ugarska ili tako kako god, te države su zadržavale, pritom na primjer, kada je Ugarska osvojila Hrvatsku, Hrvatska je uvek zadržala status kraljevine. Dakle, Češka je zadržala status kraljevine. Dakle, tu je uvek postojalo u okviru Austrijske carevine Češka kraljevina, Mađarska kraljevina, Hrvatska kraljevina i sada Kraljevina Srbija. Jer u toj evropskoj titulaturi, prosto to, kao što se sećamo se despotovine, naš despot se potpisivao kao despot Kraljevine tada Raške, odnosno ono što je sada Srbija. A sa druge strane, onaj deo što smo pričali o vremena još Vukana i Stefana Prvenčanog, Karlovačko-bački nadbiskup je trebao da kruniše Vukana krunom iz Rima i ta kruna je potom, ta druga kruna je nekako pripala Ugarskoj titulatornoj. Ugarska nikada nije ukidala iz svoje titulature to. Mađarski kralj je uvek u svoj tituli ima i Srbiju. I kako je ta kruna prešla Habsburgovcima, tako je Habsburgski car, austrijski car na sebe dobio titulu srpskog kralja. I to je upravo ta Kraljevina Srbija koju oni obnavljaju, gde ona pripada austrijskoj kruni. On je jedan dragulj Ugarske, tako se govorilo, a sada odnosno Habsburške krune. Da, ali jako je bitno da naglasimo, dakle, Kraljevina Srbije kao takva nije deo Ugarske. Ona je direktno, dakle, pod Habsburškom kapom, odnosno carskom krunom. Jeste. I to će biti jedan od tih ratova. Karlo VI cara, Ugarske, on dođe Karlo, recimo, III. Da sad ne vrem tako nešto. To je isti čovjek. Isti čovjek. Sad, to je početak bio jedan od tih, nije bio početak, oni sve vreme su imali razdor, ali jedan od važnih stavki u razdoru između Ugara i Habsburgovaca, upravo to što su Ugari očekivali da teritorije koje su nekada njima pripadale, kao što je sad Kraljevina Srbije, pošto su bila vazalna ugarska država, da one sada treba da pripadno se spoje u Ugarsku. To nije bilo dozvoljeno, to što kaže da su oni bili pod direktnim protektoratom u stvari austrijskog dvora, da je bio, znači, direkt pripadale, uslovno rečeno, austrijskom caru. Da, mi smo sad malo ubrzali, ali eto, važno je samo da se vratimo tako je. Dakle, ti spomenuo opsadu Beograda i način na koji je Evgenije Savojski uspeo da nadmudri Turke, to je bilo 1717. godine. Turci već tada ulaze praktično u pregovore, novi veliki vezir i avgusta 1718. godine zaključen je Požarevački mir. Požarevačkim mirom, dakle, Austrija dobija velike teritorije, ne samo ono što je bila Kraljevina Srbija, rekli smo da su njene granice, dakle, na jugu do Zapadne Morave, na istoku do reke Timok, na zapadu ne samo reka Drina, već se oni spuštaju se južno od Save i ono što bi danas bili gradovi Severne Republike Srpske, dakle, Bijeljina, Brčko, Šamac, Gradiška, to je sve deo Habsburškog carstva. Takođe, oni uzimaju i Banat, opet smo zaboravili Banat. Sa sve ovim rumunskim delom Banata. I osniva se, kao pored Kraljevine Srbije, osniva se Temirčevski Banat, koji u sebi sadrži i onaj deo
jedan deo zapravo severinskog Banata i onih delova koji su danas istočna Srbije, pomenuo sam Negotinsku krajinu i ovaj deo. Dakle, nakon toga, Požarevačkim mirom osnovana Kraljevina Srbija, koja je u početku bila pod jednom vrstom vojne uprave, dakle, to je vojna komandatura. Dakle, tu sad nemamo nekakvu civilnu upravu, nemamo feudalce, to je važno naglasiti, mada će tu biti, sami generali će zapravo biti feudalci i vidjet ćemo kako će se Srbi žaliti i njihove vođe, kako će se žaliti na situaciju. U svakom slučaju, dakle, vojna komandatura i vojna komora su ti koji upravljaju Srbijom na čelu sa carem, a za svog praktično regenta, onoga ko je guverner Srbije, izabran je pomenuti tako je, princ Aleksandar Virtemberški. On je rođen u Štutgartu. Štutgart je danas glavni grad Nemačke pokrajine Baden-Württemberg. Dakle, on je rodom iz tih krajeva, za razliku od Eugena Savojskog, koji je, rekli smo, rođen čovjek u Parizu. I Aleksandar Virtemberški će doći nešto kasnije, to je 1720-21. godina. Pre toga je upravnik bio general od Vie. Da, jeste. I ti generali koji će tu nalaziti, praktično su neka vrsta, neću reći kolonijalnih upravnika, ali način na koji se ponašaju i tretiraju zemlju koju su došli... Praktično nije pogrešan izraz. Nije pogrešan, ali zašto kažem kolonijalni? Zato što je nivo korupcije, ljudi sad misle Osmansko carstvo je u raspadu, Habsburzi uvode nekakav red, a ti onda čitaš istorijske izvore, dakle uvek treba da počnemo, dakle ne od onoga što nešto mi mislimo u našim glavama ili imamo neke predrasude, već čitaš izvore, pa onda vidiš kako mitropolit Beogradsko-Karlovački pred sam sumrak ove države u očaju piše ruskoj carici Ani i onda navodi, kaže, mi smo mislili da kada Turci dođu da ćemo doživjeti jednu vrstu, ne kažem sad slobode i nezavisnosti, ali kaže jedan bolji život, a onda su nemački generali počeli da čine stvari koje ljudskom umu ne mogu biti, pa onda nabraja od kopanja mrtvih iz grobova, otimanja nakita preminulih, upadanja u manastire, pljačkanja sela, silovanja žena, odvođenja devojaka. Imaš zakon sada, mitropolit je taj koji sudi recimo za bračna pitanja nasledna i slično. I ti sada vidiš da austrijski generali, recimo, Srbin uzme pa otme nekome ženu, naravno mitropolit kao vrhovni sudija zabranjuje takav brak, a onda uticajni general, to čitamo dakle u izvorima, kaže ne, ovo je u redu, pusti. I pravi se nekakav fiktivni brak čoveka koji zapravo nekome oteo ženu. Dakle, to je samo jedna slika, a onda on bukvalno, kada govorimo o mitropolitu Vikentiju Jovanoviću, koji šalje to pismo ruskoj carici, praktično moli za pomoć u očaju, kaže recimo kako Nemci doživljavaju Srbe da treba da prime nekakvu nagradu od njih, jer su ih oslobodili. I onda kada se Srbi bune zašto im recimo otimaju stoku, i onda kao danas kad imaš kriminalce koji nekome ukradu auto, pa onda imaš poziv, kaže, našao sam ti auto, ali moraš dati par hiljada evra da ti ga vrati. To je isto rađeno sa stokom u to vreme, i onda Vikenti tačno navodi cene koje se traže od tih nesrećnika koji su već na ivici preživljavanja, gde ima Austrijanac traži da bi mu vratio ono što je njegovo, marvu, kako kaže mitropolit Vikentije, traži mu određeni iznos, pa onda ponovo otme stoku par mjeseci kasnije, pa opet traže neki otkup. A bez Vikentije samo pomenem Karlovački, čak nije ni Beograd, znači to nije samo već teritorija Srbije, nego i ovo što je već malo neko vremena, da. Tako da, ali doći ćemo i do mitropolita i njihove priče. Htio sam samo da dam jednu crticu gde on zapravo zaključuje na kraju i kaže, ako mogu posle da time i završimo kad budemo završili da ga iscitiram, ali on kaže, ako se nastavi ovakva situacija ponašanjem tih generala, dakle, neće dugo poterati njihova vlast ovde. On to piše bukvalno 2-3 godine pre sloma države, gde je očigledno i samo stanovništvo bilo prilično razočarano, rekao bih, kako to funkcioniš. Da, mi nemamo baš mnogo sad od tog nekog, bismo sad rekli, običan narod, mnogo podataka šta baš oni misle, kako su, ali po tome posredno vrlo može da se zaključi i stalno da se prati nekako kao jedno u suštini preterano razočarenje u Austriji, kod je zaista bilo nekog velikog očekivanja koje je bilo na više načina, to smo rekli da neće od nas pričati vi o emisiji o Seobama ili o grofu Đorđu Brankoviću, u suštini o tome, znači samo ono što je bila poenta, da u Srbiji prosto nekako naivno
očekivali kao eto sada će oni nama dozvoliti nekog i svetovnog poglavicu, poglavara, tako? Oni su čak i dali, rekli su imaćete svog mitropolita, imaćete svog vojvodu. Ali, da, međutim, taj vojvoda nekako nikada nije bio Srbin, jel? Dakle, bilo je, ali mislim... Poslednji je Đorđe Branković, ali Đorđe Branković se nalazi u Beču u pritvoru. Nije u klasičnom zatvoru, on tu prima delegacije, to je neka vrsta... U suštini, to je bila ta naivnost njegov, to ti kažem, on je oduševljeno ide u taj Beč, zapravo oduševljeno da se i tamo u pritvoru sve vreme, mislim, to je tragedija tog događaja. Pritom ga Austrijanci uhapse u trenutku kada on sa srpskom vojskom napada Smederevo, pokuši da ga oslobodi. Ovo se dešava ranije, da nema zabune, dakle, da vas ne zabunju, ali prosto je slika i onda postavio njegovog podvojvodu, to je Jovan Monasterlija. Da. I tu sad imamo čuvenu srpsku priču, a to će biti u Srbiji, da imaš praktično Srbe koji su doselili sa Arsenijem Čarnojevićem, imaš Srbe starosedelce, da se oni sad međusobno onako gledaju, Jovan Monasterlija je starosedelac, a većina sad vojske su Srbi koji su došli iz Srbije, koji su... Ti kad čitaš one retke izvore da imaš nešto o srpskom oficiru koji je tu, oni su svi zapravo prešli Savu i Dunav u očekivanju da će se vratiti koliko sledeće godine. Dakle, oni to nemaju u svojoj glavi uopšte viziju da je to sada nešto za narednih 200-300 godina da se neće vratiti u Srbiju. Pazi, čak ima eto i to, pošto je Beograd oslobođen, odnosno prešao drugu upravu, da je dosta tih ljudi koji sa prvom sobom otišlo do St. Andreja i tako dalje. Znači, to isto, to ćete isto reći, ajde ko ne gleda možda, mada pozivamo sve da nas gleda na Patreonu, ali da prosto pomenuti, znači te seobe nisu samo bile direkt koncentrisane na teritoriju današnje Vojvodine ili čak nego su išli daleko duboko do Budima, iznad Budima. Meni to je razumjeti što ljudi kada su u nevolji, kada beža, vidjeli smo u priči o velikim seobama, imamo i zaista neka potresna svedočenja o tome kako izgleda Beograd sa mrtvim leševima, gde i oni koji su preživeli, kaže, lice im je kao kod Etiopa, pocrnelo od muke. Dakle, takav čovjek koji uspio da preživi i prešao Savu i Dunav, dakle, nije čudo što on hoće da ide skroz gore u Komoran, to je današnja Slovačka. Kako da ne. Dakle, što dalje od muke i od rata. No, problem je što je to isto bila jedna dosta dobro smišljena taktika Austrije, što im nije dozvoljeno samo ovde. Jeste im trebala zbog vojske većinu to, ali da ne samo ovde, jer praktično taj deo naroda koji se nije vratio, ono što sam teo da kažem, jedan deo posle oslobađanja Beograda se vratio nazad u Beograd, da je to što si rekao, ali taj, nažalost, narod je vremenom, koliko god su dugo oni pokušavali da drže neku svoju tradiciju, zapravo nestao. Oni su uglavnom asimilovali, da li Slovakije, da li Ugre, da li šta god. Čak mi kad govorimo o nekim u 19. veku... Da li u Rusiji, u Slaveno-Serbiji i Novoserbiji, gde su takođe... Ali tu je čak i brzo išlo zbog vere. To je sad zanimljivo. Ljudi pomisli u Rusiji će naši da... Ne, jako brzo zbog vere, jezik je blizak. To je već prva, druga generacija. A u Sremu, Banatu, Bačkoj, pa čak i u St. Andreji i Budimu, gde danas imaš nekakve ostatke srpskih porodica, ipak je to pre svega zbog veroispovesti ostalo koliko toliko. I to je isto što se uvek negde napominje kao da je ta bilo je mađarizacije, verska, da obeleže Srpska pravoslavna crkva je nešto što je bilo važno za naš opstanak, odnosno nešto što je uvek pravilo jasnu razliku. Ali vremenom su ti ljudi, evo, slikarka Katarina Jovanović, eto, kada se vraća u Srbiju svojim oduševljenjima, ona ne zna srpski, ona ima svoje srpsko preklo, ne zna. Znači, ti ljudi su postali i oblačenjem i načinom života, eto i jezikom zapravo su klopili u sredinu i opet je što kažeš jedino što ih izdvajalo zapravo vera bila u toj sredini. Tako da to jeste bilo važno, ali jeste to plan Austrije negde bio dosta zgodan da se to vremenom, što se jeste desilo, veliki broj tih ljudi prirodno asimiluje u sredinu. Tako je, posebno oni koji su bili severno, dakle Budim, St. Andreja, ali dakle ti kada gledaš mapu ti tačno vidiš Srbi se praktično uz Dunav, oni prate dolinu Dunava, jer i St. Andrej i Budim su na Dunavu i praktično najveći deo je otišao, nećemo reći čak ni Bačka toliko, dakle, imamo taj deo, dakle, Pomorišja, Potisja i gore, dakle, Budim i St. Andreja. I to je, nažalost, i to Pomoriš i Potisje dosta sada, to isto tu te vera nije bila prepreka, tu je isto dosta došlo do asimilacije vremenom u taj deo sadašnje Rumunije u suštini. Čak je prosto mnogo je to sa te strane bilo radikalnije nestanak nego sa ove. Jel? Bilo je tu veliki pritisak, tome smo pričali u seobama i o Arseniju i u Nijećenju i samom Leopoldu, caru koji je prethodio Karlu VI, koji je zapravo odrastao na španskom dvoru, gde mu je glavni učitelj bio osnivač španske inkvizicije, možeš misliti kakav je njegov stav, ali s druge strane bio je toliko i oportun da shvati da su Srbi prilično dobri vojnici, posebno posle bitke kod Slankamena, koji su Srbi vodili i prelomili
prelomili, zapravo i odlučili dobar deo rata, bit će posle naravno i Senta i gde opet imamo i Jovana Tekeli, ali o tome više koga zanima možda pogleda na Patreonu. Uglavnom, to je baš dobra emisija. Ja nisam učestvovao, nažalost, ali je stvarno super emisija. Ali, hoću da kažem, u ovom trenutku sada osnivanjem te Kraljevine Srbije, Austrijanci već imaju značajnu srpsku etničku grupaciju i oni se plaše tog onoga što bi, jer setit ćemo se Đorđe Branković kao despot, on ima ima malo ideju nekog ilirika od Crnog mora do Jadrana, ali on traži osnivanje srpske despote, nešto poput Erdelja koji postoji, a Erdelj je trn u oku Habsburga, dakle Erdelj je ono što je bila mađarska grofovija, kneževina, koja je zapravo bila turski vazal i Habsburzima je bilo prilično teško da utope taj Erdelj koji je pritom kalvinistički, nije rimokatolički. To sad kaže verski je problem isto postojao, da. Oni su kalvini. Tu je čak postojalo, ako ovom postoji katolični, tamo postoji kalvinizacija pravoslavaca, recimo. Kako da ne, Austrija je jako dosta tvrda u tom katoličkom svom, Bečki dvor je uvek iz vremena Marije Terezije, sve vreme, zapravo vrlo strogo u svom katoličkom opredeljenju. I ovde sada čak nekako, pošto su se kalvinisti, prosto ljudi razumiju, nekako više odvojili kasnije od katoličke crkve, to je nekako bio za njihove... Pravoslavci su bili nešto dosta strano, jasno drugačije. Ovo im je čak bio veći trn u oku da ne možeš biti sada legitiman Nemac i ostalo austrijski Nemac ako nisi katolik. To je bi dosta veliki bio problem i Habsburgovci su dosta imali i svoje baš veliku podršku samog Rima u svemu tome, tako da su oni dosta strogi u tome bili i onda zato kaže Šerdelj, odnosno Transilvanija je tu zaista bio veliki trn u oku. Za Mađare isto to, ali pravite, nećemo sada tu priču. Da, uglavnom, kada je osnovana Kraljevina Srbije, rekli smo da je to zapravo jedna vrsta vojne uprave, gde je država podeljena u provizorijume, gde imaš te provizore, takozvane, koji su kao nekakva vojno-civilna uprava. Becirkove, meni je to ako Beč sad. To mi kao bilo, to smešno da kad prevedeš kao okruž, stari Becirka. Da, gde je recimo valute, naravno, krojcara. Jeste. Krojcer. Gde imaš sada praktično te generale koji se oslanjaju i na srpsko stanovništvo. Dakle, postoji nešto što se zove poput župana. Dakle, imamo župane. Išpan ili župan koji upravlja određenom teritorijom. I imaš ono što bi... Da. I imaš ono što je gde se oslanjaju najviše na srpske kneževe, a to su zapravo hajdučka sela. Hajduci su pešadija, husari su konjanici i većinom su i Srbi, naravno, i hajduci i husari, koji su izuzeti od poreza. Dakle, ti, sada govorimo kako je trebalo da bude na papiru, ne u praksi, nisi imao svog feudalca, nisi čak morao ni katoličkoj crkvi da plaćaš desetinu, ali je trebalo, dakle, tvoj feudalac je sam car. I ti caru treba da plaćaš porez, a država Kraljevine Srbije na čelu sa Aleksandrom Virtemberškim treba da obezbedi da se taj porez uplaćuje njima. Međutim, ispostavit će se kasnije, to je opet ono čuveno pismo Vikentija, carici Ani i ono što piše i njegovi prethodnici mitropolit Mojsije i prethodni Vikentije Popović. Dakle, ti sad imaš to ubiranje poreza, onako jedna hajdučija, gde imaš praktično neko otkupi za sebe određeno područje, naplaćuje porez koji razrezuje po svojoj volji. Tu ima i Austrijanca, tu ima i Srba koji se bave tim poslovima. I samo važno kažemo, ali nije dozvoljeno da se desetina plaća Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, crkva tu nije mogla kontrolisati ni prikupljanje poreza za dalje, ni za sebe. Prema tome, to je pritom otvorilo široko vrata toj hajdučiji, baš upravo što taj finansijski deo crkvi nije dozvoljen. Tako je, i ti kada sad, ja uvek se trudim da analiziramo život običnog čoveka, pričat ćemo naravno i o srpskim oficirima i ko je sve tu, ali život običnog čoveka, kada se sve pogleda, on jeste bio lakši, to se mora priznati, prvo kada gledaš demografski, dakle, u Kraljevini Srbiji nema puno ljudi, ali od tih nekih početnih oko, ja mislim da je bilo 230.000, to je naraslo nekih 400.000, što je bio, dakle, za tih 20 godina imaš, dakle, jedan demografski porast stanovništva. Naravno, bilo je dosta ljudi koji se vraćaju zapravo. Sačekali su tih svojih 20 i to je zapravo jedna generacija, ali dosta ljudi se vraća, recimo, za Beograd, tačno imamo podatke, jer ako išta precizno sačuvano u Beograd, ti ćeš nam pričati posle kako izgleda Beograd, ali sačuvano da je gomila Srba i Sent Andrej iz Budima se vraća i dolazi nazad u Beograd, gde uspostavljaju svoje trgovačko zanatske i država je nastojala zaista, kada gledaš Habsburge, nastoje da oni pokušavaju da
nekakav privredni privredno ustrojstvo države funkcioniše tako da postoji jedan polet zanatstva, trgovine u Beogradu. Da se čak i Srbi time bave i imamo zapise kako to izgleda. Jeste, ali to je jedno generalno ekonomsko vreme uopšte poleta Austrije. Znači, mislim, i to se nekako malo pominje u našoj, nekako mi ne dajemo to značaja. Upravo ta osvajanje vreme uz nekog procvata Austrije. To je Austrija početka 18. veka, to je, mislim, kako kažem, i Mozartova Austrija. To je zaista vrhunac neke Austrije. Austrija će potom se držati dosta dugo, ali ona će klackati već početak 20. veka. Austrija doživljava kao neka, ono što bi se reklo, stara frajla. Dosta je tu došlo do tih, već posle revolucija u 19. veku, Austrija dosta padala negde u odnosu na druge velike sile, a ovo je neki baš pik razvoja austrijske i ekonomski i u svakom smislu. Tako da se ona vrlo trudila da tu ekonomiju podstakne na sve moguće načine, ali je to imalo, na primjer, za Srbiju dosta veliko ograničenja. Sad kad govoriš taj povratak u Beograd jeste bio kao naročito su bili naravno dozvoljeno zanatlijama i trgovcima. Oni jesu pohličak se i to kaže da što pre uzmu prazne turske dućane, tako da svi su nekako u to vreme uzimali svoje plenove. Međutim, tada su, iako su prvo su onda dobili te na Dunavske strane koje će biti nemačke, onda su ih sve iseljavali, dakle to ne sme više sad tu da živi pravoslavno stanovništvo, tu je samo za Nemce. Tako ja mislim da je Vasina ulica neka granica, dakle između tog Dunavskog dela. Pa taj greben, ono što se kaže. Austrijani su zapravo bukvalno zabranili Srbima da žive tu i da rade tu. I oni koji su uzeli kuće i dobili, kojima je Austrija sama dozvolila da tu dobiju kuće i da se nasele turske kuće, su tada bili nasilno zapravo iseljeni na ovu drugu Savsku padinu i to je to što je početak tog Savske padine koja postaje Sava Mala i sadašnji centar u stvari Beograda. Sve to što postaje, sad se razvija kao Srpska varoš. Srpska varoš je znači oko Saborne crkve gde se dan danas nalazi, i a onda imamo Nova Varoš, gde su baš ovi ljudi koji se vraćaju, se naseljavaju, to je zapravo današnja Nova Varoš, današnja Sava Mala. Sava Mala i to ali zapravo se penje do srpskih vladara. Znači, ceo u stvari sad od centra do Terazije srpskih vladara i dole to znači ovo s Narodnog fronta, odnosno kraljice Natalije i Zeleni Venac i ceo taj deo. Znači, vamo su naravno i Cigani bili da Bara Venecija, odnosno gde je sada stara železnička stanica i to. Tako je, i imamo podizanje pored Saborne crkve koja se opet rekonstruiše. Dakle, ona se podiže pod mitropolitom Osijem Petrovićem kao Saborna crkva Svetog Arhangela Mihajla i Gavrijela. I to je na mestu na kome se ona danas nalazi. I tako se i danas nalazi i danas se i zove tako, a mitropolitski dvor je pomeren u suštini, to je ono, ali tada se nalazi pored Saborne crkve kad počne se penješ prema sadašnjoj francuskoj ambasadi, a današnje patrijaršije preko puta. To je jedina mala razlika. Dakle, mitropolit Mojsije imao ideju da napravi i mitropolitski dvor, dakle ono što bi logično pored Saborne crkve, kao što i danas kažeš patrijarši, dakle to je malo više ka Francuskoj ulici. Znači, to bi recimo bilo tamo gde je nekada bila švedska ambasada, na primjer, recimo sad. Ne znam koliko ljudi mogu, ali nije ni važno, jeste. A također Srbi podižu i drugu crkvu u tom delu, to je koja će kasnije postati ponovo džamija, ona se nalazila na sada gde se kada se spustiš Balkanskom do kraja do Nemanjine, na uglu sadašnje Balkanske Nemanjine otprilike bila crkva, znači ispod Vaznesinske, ispod parka onog što ide od Vaznesinske crkve na dole, tu je nalazi crkva, Mila Svetog Jovana, meni se stalo Svetog Jovana, tako je, Svetog Jovana Krstitelja. To su bile, da, ali za patrijarški dvor smo rekli, on je tada tek u stvari, onaj stari srednjevekovni srpski mitropolijski dvor je bio do to vreme sačuvan u suštini u svojoj osnovi na Kalemegdanu i tada je on zapravo prvi put izmešten van zidine, su tada došli do tih velikih austrijskih pomeranja, ceo taj donji grad, u stvari beogradski, postane samo vojna sadržina i sve te i tadašnje nekada je tu bila Ranjevačka crkva i bila je pravoslavna i znači Saborna crkva i oko nje odnosno tako je što Stefana Lazarevića. Jeste, Stefana Lazarevića i ona je bilo u tom obliku, to je meni interesantno, sada postoje iskopine toga, ako se vidi, oni lukovi u donjem gradu, to je u stvari patrijarškog dvora ostaci koji su bili zatrpani u tom momentu. Kada se pogleda osnova, to je osnova tog celog, znači, zdanja dvora patrijarškog i crkve, kao što se izgledaju osnove svih fruškogorskih manastira. Znači, one su građene po tome. I onda je u tom momentu to izvedeno i tada se premestilo na ovaj deo gde će i dan danas biti sedište Srpske pravoslavne crkve. Eto, to je tih jednih važnih stavki koja je bila dobrim ili lošim razlozima, ali izmešteno na mesto na kome u suštini dan danas, je li tako? I to je ono što je interesantno, što se dosta tog centra i toponima Beograda formiralo u tom momentu onako kako danas mi, a pripisujemo mu vremenu
prvih, jel tako, naših knježeva, kneza Mihajla i tako dalje. To jeste regulisano u vreme kneza Mihajla, ali na određenoj situaciji koja zapravo postoji iz ovog vremena. Jel? Sad, tu se pominje kada govorimo o izgradnji Beograda, zaista to su bili onako obimni i opsežni radovi od strane Habsburga za tih 22-3 godine. Nažalost, malo je šta ostalo sačuvano, ostalo je malo sačuvano zato što posle novog pada Beograda, jedna od odredaba mira iz 1739. godine, to je Beogradski mir, jeste da se poruši sve ono... Ja ne znam, to sad uvijek mi je bilo zanimljivo, znaš, šta je turski motiv? Jer ako ti neko nešto sagradio, uključujući i fortifikacije, ne govorim sad o nekim baroknim zgradama koje ali fortifikacija je barokna pod jedan. Jeste, da, ali opet nekako bi koristila Turcima dore. Beogradska je ostavljena do određenega. Jesu tražili su rušene fortifikacije. U sporazumu piše da se ruši sve ono što ste vi napravili, ali da se pritom ne ošteti ono što smo mi imali kao napravljeno. To jeste nešto što se, evo to smo i mi ratovali, mislim mi ovde iz Srbije i svi ostali na balkanskim prostorima i 20. veka je to bilo, krajem 20. veka se svašta tu dešavalo po tom pitanju sa svih strana, prosto taj čuveni dominatio memorije, odnosno brisanje memorije. 18. vek već jeste, on će se završiti sa tim definitivnim formiranjem nacija. I sad, shodno tome, to postoje obeleži. U ovom smislu imamo jasna orijentalna i okcidentalna, to što smo jednostavno pričali, da li je to sada korektno reći ili ne. Ali ovo vreme jeka toga, gde se ta razlika drastično u svakom koraku. Ta obnova jeste imala negde psihološki za cilj, obnova austrijske Beograda, da se da Beogradu i toj Srbiji sada na 3-4 evropsko ruho. Mi to danas možemo pratiti u toj što smo rekli, to je jasnoj granice. Ti kad pređeš, znači Savu i Dunav, to ćeš navići ćeš na evropske građevine u centru, navići ćeš, razumeš, to je napravljena ta velika, i Turci kako su još uvek ovde, znači oni više se nisu nikada vratili preko Savi i Dunava u nekom velikom obimu u svakom slučaju, i onda je traženo da se vrati orijentalni, odnosno turski izgled tih gradova. To je pritom usleđivo, znači kako se kada je Austrija osvojila Srbiju, svi Turci su morali se povuku sa svim svojim porodicima. Znači, to je bilo jedno etničko čišćenje praktično, koje se tada smatralo... Jedno u nizu, kao što su i oni pravili pre, kao što je bilo i kasnije, nažalost, toliko kao puta. Što su to je istorija Turci Beograda. Kada su došli ponovo osvojili Beograd, tražili da se svi Nemci isele. Eto, tu su Srbi opet nekako opstajali opet sa te jedne i sa druge strane. Interesantno, Turska 1739. kada je ponovo osvojila Beograd, je dozvoljavalo narednom periodu ponovo neke povlastice Srbima da bi se zadržali na tom terenu, da zapravo to što se ekonomski postiglo u ovom vremenu austrijske vladavine ne bi propalo tek tako. A znaš šta je zanimljivo? Recimo, svi pominju tu 39. To recimo treba uračunati kada obračunavamo koliko je Beograd bio pod turskom vlašću. Turci zapravo u Beogradu uvoze tek 1740, što je Austrijancima trebalo, i Srbima, godinu dana da poruše sve ono, da naravno te sad nešto izvade, da pokušaju da makar na tim ruševinama, na tom materijalu, da ga otpreme preko Save i Dunava. I rušenje tih zgrada je zapravo trajalo, ne zgrada nego i fortifikacija, trajalo nekih godinu dana. Ali eto ti možda nam kažeš što će biti zanimljivo ljudima, koje su to te barokne zgrade koje se dižu? Mi sada, na primjer, imamo to ona čuvena kapija dole Karla VI, nekad se u narodu zvala Eugena Savojskog, ja mislim da bi možda bilo pravi, ali dobro, kapija je posvećena Karlu VI, bilo na Donjem gradu, ona najkitnjastija barokna kapija, to je neko onako što ne upade u oči. Međutim, tu su bile, sve velike upravne zgrade su podizane i kao gradska kuća, što bi bilo, znači što je jedna bila ta uprava ili generala, i vidimo ima to malo civilne uprave, koja pritom imala gradsku kafanu. Znači, to je nešto u Nemačkoj može sada se vidi, to gradska kuća uvek ima gradsku kafanu u sklopu s tom. Bila je ta velika kasarna koja je zapravo čak i najveća bila ne u samom, znači na samoj tvrđavi dole, nego ipak jeste u Šancu, Knez Mihajlovo vreme, tu sad gde se nalazi ruski car kafana, jel? Odnosno, ili što se danas nalazi, ali svi što ga znamo kao ruski car. Vratilo se kao ruski car. Međutim, kako što možemo da vidimo nešto kao što izgleda, kako to naslutimo, otprilike upravo taj Petrovaradin. Taj Petrovaradinski gradić, u okviru tih zidina, je nešto što je jedini barokni grad na teritoriji današnje Srbije, da je to sačuvana struktura. Samo što je Beograd bio mnogo monumentalniji od toga, jer je bio zapravo planiran kao jedno oblastno sedište, kao nekon većeg ulagano je, dosta veći su ti bili planovi. Ta fortifikacija je bila tada po najčuvenim Vobanovim planovima napravljena, to je tada francuski, u stvari, jedan inženjer vojni koji su... Za vreme Luje 14. Jeste, koji su tada, uglavnom, najsavremenija evropska vojna tehnika. Vobanova sad sačuva najbolje opet Petrovaradinska tvrđava, je li tako, od tih na našem terenu. I to je nešto što je prilagođeno bilo tom artiljerijskom načinu ratovanja i potpuno dalje promeni. I dosta tih
tih utvrđenja potom je bilo sačuvano zemlju, čak do kraja 18. tako veka u tom periodu je bilo, gde su sada soliteri, cel ta močvarni deo je bio u tim velikim tvrđavama i tim isturenim odeljenjima. Mi sada to, na primjer, možemo da vidimo u strukturi Kosančiće venac je jedna od tih isturenja koje su bila kružne. Uopšte ti venci, što se zovu, su uglavnom bili na ćoškovima tih, jel tako, vojnih utvrđenja u tom momentu. Ono što je sad u toj jednoj velikoj podeli Beograda, što kaže granica Vasina, da li Vasina, da današnja knjez Mihajlova, taj takozvani Terazijski greben, koji je znači od pobednika na Kalemegdanu, pa sve znači do Slavije praktično, je nešto što je to nešto što je bila sada granica tog srpskog i nemačkog Beograda. Nemački Beograd je bila Dunavska strana i tu je bilo znači što je sadašnji Dorčel. I to opet mi kada kažemo tako Dorčel. Gornji i donji. Evo, interesantno isto u svesti nekako Dorčel se u centru Beograda uvek smatra malo orijentalnijim i tu su bili, uvek se govori samo o nekim Jevrejima, a interesantno Jevrejima je bilo zabranjeno da žive na Dorčelu kao i Srbima. Isto su morali sisati. Znači, dosta je bilo Jermena tada, Jevreja i Srba od pravoslavlja i nešto Grka, naravno i Cincara kao i uvek, Romune ili kako se danas kaže za taj narod. U principu, i onda je tu došlo, mi imamo na primjer jednu građevinu koja je sačuvana u današnjoj Dušanovoj ulici, odnosno u toj velikoj ulici, to je, ja mislim, broj 10, ako se ne veram, svakako na onoj stanici tramvajskoj, čim tramvaj skrene iz Tadoša Košćuškog u Dušanovu, ta prva stanica, tu se odmah nalazi. Sad se onako ne vidi na njoj ništa, mislim, neka staklorezačka radnja, ali ona u svojoj strukturi ima tu baroknu, građevinu, i to je jedino što ja mislim prelačeno u Beogradu. Bilo je, naravno, Aleksandar Vetiberški je čuvenu kasarnu napravio. To je u suštini kasarna koja je bila najmonumentalnija u donjem delu i verovatno su oni za nju koristili. Gde se ona nalazila otprilike? Da li znamo? Znam. Nalazila se te zgrade su definitivno očišćene čak u Prvom svetskom ratu da bi se možda temelji mogli naći ili nešto koje je bila na mestu u Donjem gradu gde su bila na vojne postrojenja ispod Zoološkog vrta, tu negde bi trebalo da je, koliko se ja sećam, i druga velika je bila naravno tu na Ruskog cara. I postoje slike, fotografije, ne su fotografije, litografije su znači štampane, te su sačuvane kako ona izgledala i onda ona zaista dosta, to je taj, na primjer, malo skromniji, ali način gradnje kao što izgleda Belvedere dvorac, to je ta vrsta baroka, jel, kako su najglavnije građevine u Beogradu izgledale. Ono što je isto značajno, dovođen je veliki broj katoličkih redova, tada je jezuita i bilo je i dosta manastira je bilo osnovno, katedrala katolička je bila na mestu sadašnje Bajrakli džamije, odnosno prethodna džamija koja je tu bila, odnosno Bajrakli džamija je, drugačije se zvala pre toga, je bila preuređena u katedralnu crkvu. Znači katolička je bila sa te strane i bila je pravoslavna, da je i sada saborna crkva, je li tako? Sad, taj nemački, i tu se baš govori o onome što smo pominjali, da je cela Srbija, naročito Beograd, morao da to je baš od cara došao dopis da mora biti naročito ojačan nemačkim stanovništvom, da Nemci moraju biti prvi u gradu kako po broju, tako po funkcijama, tako po viđenosti, po svemu što je bilo znači u tom momentu i znači to je jasno planirano onda da bude kao jedan nemački grad i to bi možda onda ličilo da je to tako nekako opstalo do kasnijih vremena. Vršac je do skoro Drugog svetskog rata imao tako neku dvojnu upravu kakav je Beograd imao, ne baš upravu, ali takva uloga u Banatu se to često sreće. Naprimjer, Beograd imao jednog upravitelja za nemački i sudiju uopšte u celu upravu za nemačku varoš i jednu za srpsku varoš, koja je bila, to su bile funkcije koje su bile van crkve, koje su mogle biti zapravo pod nekim svetovnim Srbima i naravno tu su bili sedište i katoličke i pravoslavne crkve, kao što smo pomenuli. Sad, ono što je značajno za nas u tom momentu, da li je to, obično se to pripisuje samo Karlovcima, ali to je jako veliki i uticaj baš beogradskih tada mitropolita i uopšte za Mojsija Petrovića, je li tako, da se dozovu Rusi za školovanje. Sada, pričat ćemo sad o tome. Ja bih samo prvo da uvedemo u priču ko su uopšte ti mitropoliti i otkud oni tu. Dakle, posle se obe Srba, patrijarh Arsenije se povlači sa ne svim episkopima. Sećam se da je pokojni profesor Vojin Dabić stalno insistirao na priči da velika soba u tom smislu nije bila opšta bežanija srpskog naroda, već jedan samo deo, čak i crkve je prešao tu. Dakle, mislim da su zajedno s njim svega 4 episkopa bila. Gde je, dakle, on praktično boravio do svoje smrti. Nakon toga u jednom trenutku čak imamo 2 paralelna patrijarha, a posle njegove smrti nemamo novog patrijarha, već je patrijarh u Peći, a on imenuje mitropolite Karlovačke i nakon ovoga Beogradske. Mojsije Petrović to je zanimljivo sada kada govorimo o njemu, jedna vrlo, vrlo zanimljiva ličnost.
to je možda prvi značajniji čovjek srpske istorije koji je rođen u Beogradu. Da. Ja možda grešim, neko će me možda dopuniti ili ispraviti, ali jedan od najznačajnijih ličnosti, dakle, Srbin rođen u Beogradu i vidjet ćemo kasnije umro u Beogradu. On je, naravno, prošao kroz svoje iskušeništvo i prvi period kao monah u Pećkoj patrijaršiji. Nakon toga, prvo kod patrijarha Kalenika, kasnije kod Atanasija, on napreduje u jednom trenutku, praktično patrijarh Atanasije kada negde boravi, Mojsije je taj koji će biti zameniti njega na dužnosti. On je posle, ako se ne varam, 1709. godine imenovan za mitropolita Dabro-Bosanskog, sedištem u Sarajevu, kako tada, tako i danas. Međutim, on je nešto kratko boravio u Sarajevu, zapravo on stoluje u Sarajevu, ali imajući u vidu da je obrazovan, da govori grčki, da je pomalo govorio i turski, naravno srpski, sigurno i nemački. On zapravo odlazi, dakle šalju ga da li je u Temišvaru, da li je u Smederevu, da li je u turskom, da li je u austrijskom delu. On pokušava, naravno pod okriljem patrijaršije, da sa jedne strane spreči unijaćenje, s druge strane da zaštiti narod od stradanja kada govorimo o teritoriji Osmanskog carstva. On je već 1712. godine imenovan za mitropolita Beogradskog, dakle to je pre osvajanja Austrije i uspostavljanja Kraljevine Srbije pod Habsburzima. Da, to je važno. I njega zapravo dolazak Austrijanci tu sačekuju. Sad je to zanimljivo, dakle mi kada ljudi nekad analiziraju i kažu gore je bilo pod Austrijancima nego pod Turcima, eto ne volim ta poređenja, bilo je zapravo i Srba koji su se vraćali posle velike sobe nazad u Tursku, nezadovoljni kako im je život funkcionisao. Posle oni deo oko Budima, jedna sad mala digresija, dakle, imamo jednog britanski poslanik koji je bio u Carigradu, koji je naravno proputovao, možeš misliti šta je od Londona do Stambola, sve video u životu. Uglavnom, on je svedočio kada je prolazio pored Budima, video je odmah nakon se obedali 91. 92. godine, video te ljude koji se još uvijek nisu ni snašli, koji su po nekim zemunicama, koje to domaće stanovništvo onako odguruje od sebe. Rekao je, ja žalosnije ljudska stvorenja u životu nisam video. Dakle, ako čovjek koji proputao od Londona do Carigrada video sve i svašta, i ratove, i mir, i epidemije, ako je rekao da žalosnije stvorenja nije video, dakle, možemo zamisliti kako je u tim prvim godinama, kada govorimo o običnom narodu, Srbima, da li ih je 40.000, da li ih je 100.000, kako se onako spekuliše tim brojevima, 200.000, pošto imamo, dakle, u Šišatovcu pomen 35.000 porodica, to se posle preuzimalo, ali sam Arsenije kaže 40.000, ali dobro, to možete više pogledati na Patreonu. Teo sam da kažem, dakle, težak je njihov život, ima oni koji se vraćaju u Tursku, međutim, ipak, kada pogledamo sad na primjeru mitropolita Beogradskog Mojsija, dakle, on se ne povlači zajedno sa Turcima kada dolaze Austrijanci. I srpsko sveštenstvo se ne povlači sa Turcima kada Austrijanci, ne samo mitropolit Mojsij, nego episkopi, sveštenici. Dakle, oni ih ipak sačekuju sa nekom određenom nadom. Naravno, oni imaju kontakt preko Save i Dunava sa Srbima, sa episkopima koji da li u Slavoniji, da li u Sremu, da li u Banatu, da li gore u Jenopolju. I očekuju, dakle, određeni boljitak, znaju za privilegije. Jeste, to je veliko pitanje, to kada se kaže da li je bilo gore ili ne, teško je porediti, ali se tu uvek očitava to veliko razočarenje, u suštini, što su oni očekivali mnogo veću i pomoć i podršku od Austrije, koja prosto nije bila toliko velika koliko se to, i to je ono što je uglavnom, jer velike su zapravo tu bili žrtve i ulozi tog naroda i uopšte crkve, svega zajedno celog srpskog uopšte stanovništva i hijerarhije koje su u tom prelasku negdje uslovno rečeno. Pričat ćemo tek o srpskim vojnicima i Vuku Isakoviću i ostalima, dakle ti vidiš ljude koji oslobode tu teritoriju pa se povlače, onda u nekom trenutku oni osvanu na obali Rajne, osvanu u Češkoj, u Bavarskoj, ratujući za to je neka tragedija prosto tih nekih naroda koji ostanu bez svoje države i organizacije nečega, i to je nešto što možemo da vidimo i danas. Evo, i sad malo da stavimo sebi prst na čelo kad budemo tako surovi. Evo, migranti danas ili nešto, ti neki ljudi koji se vuku negde po nekom svetu i sad kad ih vidiš negde lično, to su neke tragedije, šta im se dešava na graničnim predolazima i vamo tamo i neke gluposti, a opet otpor svih i nas, ajde sad tako da kažem, koji smo sada ti narod koji se
budu došli neki tamo, jel budemo malo surovi pa se i plašimo, pa tu budu neke priče, sad će oni da siluju naše devojke, pa sad će da bude ovo, sad će da bude ono, ali to je zapravo ono što je doživljavao srpski narod tada. Jer su oni ti njega gledali kao neke divljake. Ali već postoji Srbi koji žive tu, znaš, sa tom razlikom. Pa i sada, znaš, ovo uopšte nije sada, i ovo sada nije neki nacionalni, neki hejt, ajde da kažem tu reč, nego je nešto što je pitanje straha od tog jednog siromašnog, nepoznatog čoveka. I to je nešto što im se dešavalo, a oni nekako im je potrebna pomoć, znači oni su došli, kao i ovi ljudi danas, očekivali su bolji život za sebe, jel? I onda to izostalo. I naravno da je to ogromno razočarenje. Sad kroz nekoliko generacija kasnije, sad to šta je bolje, šta je gore, stvarno pitanje šta uzmeš kao reper, po čemu gledaš. I to već nećemo znati dok se ne odlučimo za reper, a ja se za repere ne bi odlučivao, iskreno. U svakom slučaju, kada govorimo o mitropolitu Mojsiju, treba dakle reći da on zaista prilježno radi, poput i Arsenije III koji nije bio možda nekakav dogmatik i teolog vrhunski. Mislim, mi tu prosto i vidimo jedno opadanje malo u obrazovanju, zajedno sa opadanjem i same Pećke patrijaršije, koje u nekom trenutku ima 40 eparhije, pa ima 25, pa ima 22, pa ima 17. Dakle, i pod pritiscima i Fanariota, pod pritiscima i Bugara koji su nezadovoljni, traže svoje preimućstvo, pod žešćim stiskom Turaka, pod naravno pritiskom Habsburga i Unije na zapadu. U svakom slučaju, on je za razliku od nekih prethodnika, dakle, imao tu i ne samo da kažemo političku veštinu, već je zaista imao jedno obrazovanje i imao je potrebu, dakle, to je ono što kada govorimo o mitropolitu Mojsiju, sigurno zaboravljenom čoveku za nekom širem krugu ljudi, jer mitropolit Mojsije Petrović nije samo čovjek na čelu u Beogradske mitropolije ili kasnije... On je zapravo prvi mitropolit Beogradsko-Karlovački. On je prvi mitropolit Beogradsko-Karlovački, što je pritom titula patrijarha nakon ponovnog uspostavljanja Srpske pravoslavne crkve i patrijaršije. Dakle, svaki patrijarh je prvo mitropolit Beogradsko-Karlovački. Dakle, on je uspeo zaista uz pritom on je bio i u turskom zatvoru u jednom trenutku, dakle nekih, ja mislim, 2 meseca da je boravio pre dolaska Austrijanaca. Nakon dolaska Austrijanca, Austrijanci mu prete zatvorom, a zašto? Sad ćemo to i reći. Dakle, on pokušava da sjedini Karlovačku i Beogradsku mitropoliju, odnosno da Srbi koji se nalaze pod Habsburškom upravom, što je i logično, dakle, da li se nalaze u Lici, u Baniji, da li se nalaze u Pakracu, da li je Slavonska Požega, da li je Jenopolje gore, da li je Budim, dakle, da budu u okviru jedne mitropolije. To je praktično bi značilo, i što bi bilo logično, kao da se na određeni način cela Pećka, odnosno ono što je Pećka patrijaršija imala ulogu u Turskoj, u stvari, u turskom delu Evrope, da sada u Karlovačka mitropolija ima, odnosno Beogradsko-Karlovačka mitropolija ima na prostoru Habsburške monarhije. A to Austrijanci nisu teli da dozvole i bez obzira što se to samo kratko dešavalo, sad ćemo to objasniti, to je vreme da jedno Karlovcima je Vičentij Popović, a Mojsije Petrović u Beogradu i to s njihovim pregovorima međusobnim i prosto... Koji sami inicijalno nisu bili, imali su neka sporenja, pa je onda patrijarh tu posredovao gleda da ih pomiri. I generalno to Austrija nikada nije došlo do odobrenja zvaničnog, to se prosto proglasilo na Narodnom saboru i to je ujedinjeno tako. Nažalost, Mojsije Petrović je bilo još samo godinu dana bio na toj poziciji, nema veze, ali se ujedinilo prosto, eto, to se izboksovalo, ružna reč, ali narodnim pritiskom uopšte i onda da je nekako dvor doveden pred svršen čin. To nikada nije zvanično dozvoljeno do dvora. Ali ono što je daleko sežno, to je jako važno zato što de jure ne, ali de facto Beogradsko-Karlovačka i posle Karlovačka mitropolija jeste postala ono što je planirano, znači sedište u svakom smislu svog srpskog pravoslavnog stanovništva na teritoriji Habsburške monarhije. I zbog toga upravo i sačuvana ta važnost koja će imati do kraja i u današnjoj tituli, tako, patrijarha. I šta to istorija, kada se kaže šta za nas znači Sremski Karlovci, upravo to. Jel? Da. Inače, kad govorimo o mitropolitu Mojsiju, treba da pomenemo i Vikentija Jovanovića, koga sam citirao njegovo pismo o Ruskoj carici, ali on je bio u Karlovcima, dakle, pored ostarelog mitropolita Vikentija Popovića, koji je, da li imao čovjek moždani udar, negde se pominjao izrazim kao Vičentije nemi, jer više nije mogao ni da govori. Dakle, Vičentije Jovanović je zaista praktično, pošto Austrijanci ne dozvoljavaju da se spoje Beogradska Karlovačka mitropolija u liku jednog čoveka, Vičentij Jovanović je uspeo
narod je apsolutno raspoložen za to, dakle i sa jedne i sa druge strane Save i Dunava. Mi kada govorimo tu, dakle, iako je Kraljevina Srbije i Temničarski Banac su dve odvojene administrativne jedinice, dakle, mitropolit Mojsije istovremeno i Vršački i Jenopoljski, dakle, on ima pod svojim, dakle, ima episkopije koje su u Banatu. Znaš šta je samo važno da posle ću zaboraviti da kažem, a to je kaži. Isto tu, to se u našim sada tim tumačenjima, ja izvore tu nažalost ne znam, izvorem dovoljno o tome šta baš oni na to kažu, koliko je to pozivanje tradiciju. Jel pre pada srednjovekovne Ugarske, Srpska pravoslavna crkva je imala jurisdikciju nad svim pravoslavnim stanovništvom Ugarske, bilo da su u pitanju Rumuni, Srbi, kogod, mislim današnji Rumuni. Znači, sve, to je... Imaće sliče Rumuni do 19. veka. Naravno, ali to je traženje zapravo nečega što je postojalo u okviru, znači, ako su nas oslobodili, onda su ovo stare privilegije koje smo mi nekada imali. Znači, to nije traženje novih, nego nečega što je ranije postojalo. Možda nije. I ono što je uopšte ujedinjenje Beogradsko-Karlovačke mitropolije je važno napomenuti, to se isto tu mnogo ne pomenje na ovo mesto, a mi smo govorili o tom emisiju Posljednji Srpski i Branković i tako, odnosno Despoti, da je zapravo Karlovačka mitropolija osnovao, kao ispostava Beogradske mitropolije. Jel tako? To nije bila odvojena. Znači, to što je Krušedol, manastir Krušedol je postao novo sedište Beogradskog mitropolita zato što je Beograd bio ugrožen Turcima. A Sremski Karlovci su u stvari bio jedan metoh manastira Krušedola i na tom metohu se kasnije podignuta ta sabrana crkva dana Svetog Nikole i tako se polako, pošto tu se nastao i grad. Evo samo da dopunim, da ne zaboravim sada, dakle, zašto Karlovci, a ne Krušedol? Zato što posle Petrovaradinske bitke Turci u toj Bežani spaljuju manastir Krušedol, spaljuju manastir Veliku Remetu, ta dva manastira su zapisana, verovatno i druge mandali, Hopovo, Grgetek, i u tom spaljivanju su nažalost izgoreli mošti. Deo je sačuvan, kako kažu, i Brankovića, odnosno Mati Angeline, Maksima, Arsenije III takođe sahranjen bio u Krušedolu, pa deo tih moštiju je sačuvan, izdvojen dan danas, nije baš jasno, o tome ćemo... Da, to je jedna posebna, da. Jeste, ali inače Krušedol je vrlo zanimljiv, zato što su u njemu sahranjeni pomenut mitropolit Mojsije i gomila ljudi koji će praktično do 19. veka, dakle, da govorimo sad o kralju Milanu, da govorimo o kneginji Ljubici, da pominjemo sada i Knićanina, dakle, to su sve ljudi koji zaista, ti kad pogledaš pomenuti mitropolit Vikentije, Pavle Nenadović, dakle, to su patrijarsi, naravno, izuzetno značajni ljudi, ne samo sa duhovne strane, već i, dakle, oni koji su svetovni vladari Srba bili. Kako da ne, i prvi kralj obnovne Srbije. Pomenuti Đorđe Branković takođe. Jeste. I to je nešto u suštini, ta ujedinjenje Beogradsko-Karlovačke mitropolije zapravo opet traži nešto vraćanje na staro. Jel? Pošto su to je bila jedna, to je inicijalno bila najverovatnije jedna mitropolija u srednjem veku. I samo da dovršimo, dakle, nakon spaljivanja Krušedola, Karlovci postaju ti koji su novo sedište. Pošto je tu se nalazila jedna crkva koja u stvari bila metoh, odnosno manastirska zemlja koja je pripadala Krušedolu, naravno tu je, pošto je blizu Dunavu, jel tako, skoro obale, tu se naseljavalo, počeo da se formira ono što su danas Sremski Karlovci i onda je bilo zgodno preseliti posle spaljanja Krušedola zapravo sedište mitropolije tu gde je ona dan danas u suštini. Tako je. I u sad tim pokušajima Austrijanci ne žele zaista da čuju, zato u više navrata odbijaju samu pomisl. Onda čak u svojim internim prepiskama vidimo da Karlo VI se pribojava ideje da Srbi imaju to jedno svetovno duhovno ujedinjenje, plašiti se novog faktora, dakle te nekakve nove države. Austrija već imala previše tih različitih faktora, pomenuli smo ugarski, češki, hrvatski, s različitim jačinama svojih glasova, ali zaista previše tih faktora koji su razjedinjavali tu. I oni to pokušavaju da jednostavno da spreče. I da spreče još jedno. I sad to je ono zanimljivo da je ponekada vidiš da i narod koji je svakako u ekonomski lošem stanju, sa sveštenstvom koje je rasuto, koje je u izbeglištvu, imaš ti naravno tu i neke starosedeoce, ali pokušavaju nekako da se saberu i oni zaista uspevaju to da učine, koristeći praktično neka lukavstva, istovremeno verujem i uz pomoć tog vojnog dela naroda o kojem ćemo pričati kasnije. Imaš ti naravno sabore gde se to rešava, dakle da li je bilo 12, da li je 21, 22, 26. godine, evo bit će sledeće godine tačno 300 godina, gde na kraju mitropolit Mojsije kao mitropolit Beogradski
postaje zamenik bolesnog mitropolita Vikentija Popovića, a nakon njegove smrti Austrijanci su na kraju primorani da aminuju. A samo kažu, to je izuzetak, znate, gde mitropolit Mojsije postaje istovremeno mitropolit Beogradski i Karlovački, odnosno postaje prvi put mitropolit Beogradsko-Karlovački i pod svojom ne samo duhovnom, nego i svetovnom vlašću, jer od privilegija oni imaju pravo i nasleđivanja. To je bilo isto sporno pitanje. Mnogo puta je Mojsije Petrović zbog toga baš išao u Beč sa pokušajem da interveniše, da se dozvoli. Prosto lična imovina prethodnih mitropolita i svega, posle njihove smrti je trebala da pripadne Srpskoj pravoslavnoj crkvi u nekom u okviru prvih privilegija. Posle tim izmenjenim privilegijama to je trebalo pripadne Austrijskoj državi, pošto to je njihova lična imovina, oni nemaju dece. I onda su se to jako dugo bila ta natezanja, a ta sredstva su bila upravo značajna za osnivanje škola, drugih manastira, prosto svih tih narodnih potreba u koje zapravo crkva ulagala u tom momentu, ne samo za crkvene građevine, nego za sve ostalo. Školstvo je bilo finansirano pre svega od te imovine, lične imovine mitropolita koje su ostavljali crkvi, na primjer. Sad, kada smo krenuli u školstvu, da isto da pomenemo i tu delatnost mitropolita Mojsija, dakle, on je zaista pokušao da reformiše ne samo sveštenstvo, on tu zaista pokušao neke stvari koje ni dan danas nisu uspjeli. Recimo, on je pokušao da zabrani daće, odnosno, kako on kaže, pravljanje nekakvih gozbi, što uopšte nije u duhu sa pravoslavljem, dakle, to ne treba raditi, ili ako se makar radi da bude umereno, dakle, to je zaista... To pismo je baš zanimljivo to da kaže, makar umereno. Tako je. I zanimljivo, recimo, kada komentariše nesrećno, recimo, sveštenstvo, koje svako ima neku svoju odeždu, dakle, on pokušava da to nekako ustroji, da ih upravi, kaže, ima ovakve, ne znam, ovu plavu, crvenu, crnu. Dakle, ono kako izgleda naše sveštenstvo danas je uglavnom u najvećoj meri zasluga mitropolita Mojsije, koji je, dakle, propisao određena pravila i za monahe, i za sveštenstvo u pogledu i bogosluženja, i izgleda odeždi koje se nose. Pa danas i ostao sveštenstvo bogosluženje je osnova svog tog našeg pravoslavnog pojanja, opet karlovačkog pojanja, iz koga su kasnije Mokranjac i svi ostali, znači, napravili ono što je danas liturgija naša kako izgleda, uglavnom ustanovljena i regulisana u ovo vreme. I on je prve tada čak i škole u Beogradu osnivao pojačke, jel tako? Znači, sve ono što mi, zato kažem da je ovo važan period za nas, možda je to, nekako to se hoću da kažem, i najbolje lukavo iskorišćeno to što je Austrija, za razliku, naprimjer, to je ta prednost na duže staze definitivno Austrije u odnosu na Tursku, što je nekako taj prosvetiteljski duh prosto Evrope koji je šio da se zapravo nekako to školstvo je postalo sve više obavezno, bar za mušku decu, određenih broj godina, minimalan, ako gledamo iz današnje perspektive, ali nešto što je Turska nikako nije hvatala korak i onda je gubila, ako gubiš nekako taj prosvetni rad, gubiš i tehnološki rad vremenom se to pokazuje kao veliki jaz i to je neko što upravo što je to što je postala obaveza za sve, ono što je Srpska pravoslavna crkva jako dobro tada znala da iskoristi za sebe, insistiranjem, znači sada sa punim pravom, da se otvaraju masovne škole za srpsku čeljad, ali pošto nije imalo kadrova, tako, bar u toj prvoj generaciji, ona se obratila za pomoć Rusima. To je bila još jedna zgodna politička situacija koja Austrija baš i nije svaki put tako blagonaklono gledano uvođenje ruskih knjiga, ali opet neki savezi Rusije i Austrije u tom momentu su dozvoljavali da ipak može da se, znači opet su tražili rupe kako da se dođe od toga. Posljedica neko vreme jeste bila kod nas ta rusifikacija srpskog jezika i tako nečega su ti udžbenici naravno dolazili tada ipak nama još uvek razumljivom jeziku u slovenskim verzijama i to čak su par varijanti jednak, najčešće kijevska. Da objasnimo narodu, dakle, srednjevekovna Srbija, ono kada čitite natpise, recimo, u našim manastirima je pisano na starosrpskom, odnosno srpsko-slovenskom. Mitropolit Mojsije i kasnije Vikentije pokušavaju, dakle, mi u tom trenutku te devastacije, mi nemamo one učitelje koji... Postoje ljudi koji govore dalje srpsko-slovenski, ali ne toliko da bi napravio sad neke škole da će masovno predavati ne samo budućim monastirima, dakle, to nisu manastirske, to su škole u Beogradu, to su škole u Šapcu. Dakle. To je važna promena, što to postoje zapravo nekako svetovne škole koje su... Tako je, jer to je takođe u nadležnosti mitropolita. I... Naravno, problem sa Austrijom i njihovim programom jeste što postoji veliki problem koji je uočio još Arsenij III protiv koga se borio, pa je smenjivao episkope, pa je postavljao svoje neke ispeći, pa je onda njih smenjivao kada bi video da i oni odlaze u Uniju. Dakle, to je borba sa unijačenjem, sa
kad kažemo unijaćenje, znači da ti ostavljaš isti obred, ali priznaješ vrhovnu vlast pape, odnosno takozvani grko-katolici, gde ti imaš narod koji to ne želi da prihvati, pa imaš recimo u Hrvatskoj, odnosno na teritoriji, imaš spaljivanje jednog manastira koji je odbio da pređe, da se vrati pravoslavlju nazad. Ti imaš onda prosto čak i neke recimo deo Pakrac, Požega, gde Jasan i treći pokušavao da spreči, gde je narod bio protiv, pa zahvaljujući tome se episkop se vrati pravoslavlju, pa su Srbi zapravo i ostali na tim područjima sve do maja 95. godine. Jeste. Svašta je tu komplikovano bilo i to jeste na velike borbe i onda je, međutim, mi danas malo im utisak nekako to drugačije gledamo šta su bile posledice unijaćenja, šta ne. Neke što mi gledamo unijaćenja kao ono što sada gledamo kao po Vojvodini crkve barokne i sve to ostalo delujemo kao katoličko. Nije, to je zaostavštine koje je došlo iz Rusije. To je upravo taj talas, to je način u stvari bio borbe protiv unijaćenja. Cela ta varijanta odricanja te insistiranja prosveti na prosvećenju je nečega bilo što je jako važno. Mi danas nekako ne vodimo dovoljno računa o tome. Gubitak inferiornosti. Jer naša ova vizantijska sve to nije bilo u ovo vreme na rangu kakvo je bilo u srednjem veku. To je zaista bilo sad onako jedva opstelo, zaista delovalo dosta nevešto, primitivno. Znači, sve ostaje sad taj neki uspon građanske klase u toj nekoj austrijskoj strani carini, osjećaš se na svakom koraku stravično inferiorno. I to će te prebaciti u neku tuđu veru, da pobegneš od toga. I ovo je neki način bitke da se prosto naš narod ne osjeća ni po jednom pitanju inferiorno u odnosu na onoga gde je. Znači tom nekom da moraš uhvatiti, ta neka svest da moraš uhvatiti korak u onome što se dešava u svetu. Uzoru za to je bilo Rusija i to je nekako, mi smo lakše to prihvatili s obzirom reforme Petra Velikog kada se on nekako otvorio prema Evropi, da kada je to mogla Rusija i nije izgubila svoje pravoslavlje, čak ga je učvrstila, možemo i mi po tom napodobije zapravo po ugledu na tu Rusiju. I to je jako bilo važno i odigralo veliku ulogu u tome da nekako naročito I mi ćemo doći do toga da u 18. veku niču crkve u centrima gradova kao što je Trst, kao što je Arad, kao što je Temišvar, srpske, dakle pravoslavne crkve u Pečuju, dakle koje dan danas stoje u centrima tih gradova, velikih gradova, bitnih gradova, koje svedoče dakle o tome da ta srpska građanska klasa koja se posle od Marije Terezije ponako pomaljala i pojavljivala, dakle nisu Srbi bili samo paori i ratnici, bili su i trgovci i zanatlije u početku, a kasnije bogami intelektualci koji su svašta nešto uradili i i tim ljudima se moralo ponuditi nešto što je sada adekvatno, a da je deo našeg pravoslavnog srpskog identiteta. Jel? To je bila neka borba. Nije to bilo spremno da ti tek tako, nemaš škola, nemaš kako da revitalizuješ čak ni u Rusiji tu tradicionalno srednje veku. Ono se tek 20 godina 20. veka se steklo tek da može to nekako, da ima dovoljno proučavanja obrazovnog sveta, da se to nekako, da se obnovi. Ovo nije bilo moguće i znači to je neko gubljenje tog stalnog osjećaja inferiornosti, nešto što je bilo jako jedan na duže staze zapravo mnogo koristan potez za očuvanje upravo tog identiteta. Ključno, dakle, dolaze nam ruski udžbenici i to znači promenu i ne samo bogoslužbenog jezika, već i praktično uvođenja dosta primese ruskog ne u narodni jezik, ali onaj jezik koji je da imaš tada ono česnjejši, vaše prevashoditeljstvo i tako dalje. A meni smešno što najčešće to navodimo i su se zezali sa time do Siteja Obradovića ljubezni moj haralampi, a to je u stvari pokušaj da se taj jezik ukine u jedan narodni. Ali da, to malo tako zvuči i to je dovelo, kasnije su to bile neke, znači kada se ceo taj narod, poslučujući i crkvu nekako ekonomski podigao, naravno to onda dolazi do nekih onda ti koji se osjećaju obrazovani, pa onda je crkva odjednom počela da brani taj jezik i da ne dozvoljava, ali to je 100 godina kasnije, te reforme da se vrati narodni, ali on zaista zbog tih ruskih reformi nije više bio toliko razumljiv, služba nije bila do kraja više razumljiva ljudima, običnim ljudima, jel tako, i to je bio osnovni problem. Sad, interesantno je tom jeziku zbog danas, kao čisto digresija, ali taj jezik ti je došao nama iz Kijevsko-Pečerske lavre, sa ta redakcija. I tada su već ti jezici bili malo različiti, ta redakcija, i to je zbog čega je taj slaveno-srpski, taj, kako se već zvao, taj jezik, taj zvanični, taj naš crkveno-srpski, bio u stvari sličan onome što bi se moglo reći na kraju onome što je ukrajinski jezik. I onda je sad jako interesantno što oni to sada, pazi ovako, podcrtavaju da je ukrajinski jezik, koji je jedan esperanto, taj zvanični književni jezik, to nije govorni jezik u Ukrajini, da se razumemo, sličan hrvatskom jeziku, a nikad ne pomenu da je sličan srpskom. Gramatički meni je to bilo interesantno, pošto neko vreme probao tamo, konstrukcije su slične onome što se koristi u odnosu, ukrajinski ima nešto sličnije
srpskom u odnosu na ruski. Ali nije nikad tada posmatran kao ukrajinski jezik. To je bila jedna od tih starih redakcija ruskih. Ali češće su kod nas, hoću da kažem, dolazile te koje su bili iz Kijeva, koji se tada smatrao jednim od glavnih... teritorijalno bliži, naravno. I to nego iz Moskve, ali kijevska ta Pečersko lavra se smatrala kao jednim od najznačajnijih carskih ruskih sedišta za širenje ruske i carske misli. Dakle, to nema nikakve veze sa Ukrajinom. To je, Kijevska i sa onim što Rusija danas predstavlja. Jeste. U svakom slučaju, ne samo da stižu udžbenici, nego stižu i ruski učitelji. U početku Suvorov, kasnije četvorice, petorice pod Mitropolitom Vikendijem, gde zaista... I više. Tako je, gde imamo sada govorimo i o Srbima sa jedne i s druge strane Save i Dunava, gde imamo jedan konačno polet i zaista ti kada čitaš, recimo, što govori o jednom padu tog nivoa, ne može se poraditi naravno Svetim Savom ili patrijarcima iz 15. ili čak i 16. veka, dakle vidiš jedan pad u smislu i obrazovanja, pa kada imaš pismo Isaije Đakovića Leopoldu, ti u tom pismu vidiš koliko se on muči, koliko to dobronamerno za narod, na polzu narodu, ali ipak onako sastavljeno bez nekih određenih pravila kako bi se trebalo pisati caru ako od njega nešto očekuješ i ne moliš ga, ali tražiš određena svoja prava. Prosto vidi se malo ta i naivnost u nekim stvarima. Mi smo na primjer, kad smo obnovi Pećke patrijaršije u samom 16. veku, to dolazi do zaista jedne obnove koja je bila u određenom smislu i duhovna i uopšte i u pisani reči u svakom pogledu, a onda već naredni vekovi to kreće zaista to opadanje o kome govoriš i tek novi uzlet upravo počinje ovde. I to je možda nešto najznačajnije što se iskoristilo od te korist od austrijske uprave u tom momentu, ta otvorenost Austrije. Prosto u Turskoj, ne samo za nas, prosto Turska tada u tom momentu nije bilo uopšte otvoren za bilo kakvo masovnije školovanje bilo kakvog naroda, pa tako ni srpskog, naročito u duhu različitih religija. Tako da se to je nešto što je možda doprinelo neaustrijskom namerom i željom da nam do tome pomogne, ali njeni zakoni, njeno tadašnje uređenje da do toga dođe do nekog tog poleta, očuvanju srpskog identiteta i uopšte i u svega što je obrazovanje, svega o čemu govorimo, to je jako važno. Nažalost, tu je, međutim, ja ne znam tad onako istorijski to kao volim postavljati pitanje, pa da li bi bilo bolje da je sada ostala Srbija pod austrijskom upravom ili što se vratila pod turskom. U stvari ne znam šta bi bilo po nas zapravo bolje, da li bi se stekli uslovi za prvi srpski ustanak, ili to kažem, nekako jako se Austrija povukla, ostao je uvek ta nekako težnja da se ponovo ovaj deo sveta odvoji od Turske. Ostaje u ljudima deo o prolaznosti, o mogućnosti prolaznosti turske vlasti i njihovog odlaska. I opet je onda... 23 godine nije malo. I opet je onda bilo nekog podsticanja od strane Austrije ovog srpskog življa da prosto nekako ponovo se do toga dođe. Oni jesu bili finansirani, opet velikim delom iz Austrije ti ustanci, da se mi razumemo. I tako da je to bilo jako značajno. I upravo što se desilo na tome da je bilo kao što sam rekao na ovom početku, znači tu se formirala ta kraljevina Srbija, uslovno rečeno, je to upravo na tom mestu uvek su se dešavalo što je bilo, to što je Austrija doprinela tome, s druge strane Turska, pošto je, što sam napomenuo, opet davanja olakšicu srpskom stanovništvu da ostane na tom terenu, da se ne isele svi masovno u Habsburgsku monarhiju nakon ponovnog osvajanja, je nešto što je doprinelo da opet tu se učvrsti ponovo taj srpski živalj na drugačiji način nego sa ove strane. Nažalost, ono što nam je ostalo je ta granica u svesti koja si dan danas nije izbrisala i posle 100 godina koliko tu više nije granica, je li tako? O nekom kao granici svetova, jel? I ono što pa smo tako ti i ja prečani, ako se tako računa, to se znaš. To. I danas kad smo razgovarali sa rekao Mahino, s ove naše strane obojica smo bili u preku, jel? Tako? Ali što se teo da kažem je isto je ono što je to čak i neka isto zanimljiva stvar, tu je prvi put u ovo vremenu Kraljevine Srbije u 18. veku ustanovljen taj grb Srbije sa divljim veprom i ta zastava Srbije sa divljim veprom i na primjer taj grb može se naći upravo na toj kapiji Karla VI na Donjem gradu na Kalemegdanu. Sad je loše, dosta je oštećeno to sada atmosfere, ali može dalje da se nazre. Da, Austrijanci su uzeli praktično grb Tribalije, odnosno izvodeći poveznicu sa Srbima, to je veprova glava probijena strelom, koja će se kasnije naći... u prvom srpskom ustanku nalazi, zato zajedno sa veprova glava sa 4 ocila koje će danas biti simbola našoj zastavi. Čak su se tu negde ponavljale nešto, znači što se dešavalo u stvari u ovom periodu austrijskom. Tako da je to onako
dosta značajan period sa te strane i dosta stvari u suštini koje se sada pripisuju samo Karlovcima i tako dalje. U stvari su jači polet je bio za tih 20 godina u Srbiji i Beogradu. Da, ja bih isto pomenuo kada govorimo o Srbima i vojsci, dakle tu podelu na hajduke. A da, izvini, ja sam to Ne, pomenut ćemo svakako podelu na hajduke i na husare, gde si imao kapetane i ober kapetane, odnosno više kapetane. To su zapravo bili najistaknutiji srpski knezovi koji su tu boravili. Pre svih tu je bio Vuk Isaković, rodom iz Crne Bare, Crna Bara u Mačvi. Bio je Staniša Marković Mlatišuma, koji je bio negde u okolini Raške oblasti. U Paraćinu je bio ober kapetan, ja mislim da se prezivao Gligorijević, koliko se sada sećam, neko će me dopuniti i ispraviti, naravno. Imao si, dakle, te kapetanije i kasnije ima jedna reforma da se smanjuje broj tih kapetana, mislim da ih je bilo ukupno 11 u Srbiji, ali uglavnom to su, dakle, vojni zapovednici koji komanduju, dakle, hajducima, odnosno pešadijom, husarima, odnosno konjanicima, i oni će odigrati značajnu ulogu u ratu koji će ponovo usledit će u trenutku kada je Habsburška monarhija možda pomalo uljuljkana, već sada posle 21 godine vlasti u Srbiji, isplanirala je opsežan napad koji bi trebao da oslobodi ne samo ostatke Srbije, odnosno srednjekovne Srbije, već i teritorije Bosne i Hercegovine, Vlaške, Bugarske. Dakle, planira se jedna opsežna ofanziva u trenutku kada je Evgenije Savojski već praktično pokojni, on je umro 36. Tako da među vremenu on je naravno ratovao svuda po Evropi, zajedno sa Srbima koji također ratuju za austrijski groš svuda po Evropi, ali u ovom trenutku, dakle, ta Srpska narodna milicija, dakle, Srpska narodna milicija je naziv, pruža, dakle, Srbima koji su s one strane granice, pre svega tu su knezi poput Atanasija Raškovića i drugih koji u Novom Pazaru, poput Vasojevića, Kuča, Pipera, dakle govorimo sada i u delu Brda, govorimo o ljudima u predelu Niša, Pirota, dakle stupa se u kontakt sa Srbima i Karlo VI praktično planira jedan opšti srpski ustanak na tom području, gde bi onda zajedno sa ofanzivom došlo do oslobađanja tih teritorija. I verovalo se da Turci neće pružiti nekakav veliki otpor i kada je počeo rat 1737. godine, delovalo je zaista, išlo je sve u dobrom smeru, dakle došlo je do ustanka Srba, naravno Srbi uvek radi. Patrijarh u tom trenutku Arsenije IV je aktivno učestvovao, dakle imamo bukvalno svedočenja, zapise, dokumenta istorijska o tajnim sastancima gde prisustvuju patrijarh, gde je tu episkop Niški, gde je tu episkop Žički, gde je episkop Fostanski, gde se dogovora zapravo dizanje ustanka među narodom. I kad su počele vojne operacije, prilično brzo, sa sve, dakle, učešćem i Vuka Isakovića i majora i ober kapetana Mlatišume, imamo oslobađanje Niša, oslobađanje Pirota, oslobađanje Novog Pazara, Kruševca, ide se ka Sjenici, ide se dole ka Kosovu, imamo čak pobunu u Vasojevića, dakle, koji će kasnije prilično nastradati, ali dakle i onog dela i Brda i čak i same Crne Gore, pa i jednom delu Hercegovine. Međutim, očigledno ta ideja napredovanja u 3 fronta kroz Bosnu, kroz Srbiju i kroz Vlašku i Moldaviju zapravo se najbolje napredovalo kroz Srbiju zbog ustanka Srba tu. S druge strane, ovaj deo koji je išao kroz Bosnu, prilično je veliki otpor bosanske populacije tu, odnosno muslimanske populacije Aga i Begova našao, i Habsburška vojska nije uspela u nameri, kao što nije uspela ni u opsadi Vidina i dela, dakle, da se spuste, dakle, da forciraju Dunav i spuste se Vlaška, Moldavija i deo Bugarske, tako da je praktično taj deo osvajanje Niša, Pirota, pa sve maltene do onoga što je bila teritorija današnje Severne Makedonije, u jednom kontranapadu Osmanskog carstva narod se povlači, vojska se povlači, samim tim i narod, i da stvar bude gora, naravno ta neka vizija oslobađanja, stvar je došla do toga već 38. i 39. godine, posebno nakon bitke kod Grocke, koja je bila odlučujuća, gde Austrijanci već 38. godine praktično zadržavaju samo Beograd, okolinom Šaba se recimo napušta, iako jako važna tvrđava
kao zimuju u Sremu, što znači da je stanovništvo prepušteno sebi, i ti onda imaš drugu seobu pod patrijarhom Arsenijem IV. Šakabentom, gde opet, doduše nekoj manjoj meri nego 1690. godine, opet ljudi masovno, posebno na teritoriji Kosova i Metohije, se napuštaju područja, opet, dakle, u strahu od turske odmazde, jer opet su bili ustanci, opet su bile, naravno, uspešne borbe, likvidacije Turaka, poput one u Užicu, kad je 12.000 Turaka ubijeno 1690. godine, dakle, zamisli 12.000 Turaka po austrijskim izvorima i turski, šta to znači, 12.000 ljudi u jednom gradu u to vreme. Tako da, opet imamo patrijarha sada koji prelazi, ali ovog puta nema povratka, dakle, posle bitke kod Grocke 1739. godine, definitivno, dakle, pada i Beograd. Beograd nikad nije osvojen, ali dolazi do Beogradskog mira 1739. godine, ono što smo pominjali, dakle, već godinu dana nakon toga predaje se, dakle, ruše se ove fortifikacije, razrušena je saborna crkva, razrušena je kasarna, Vladičanski dvor koji je započeo Mojsije, nastavio mitropolit Vikentije. Dakle, sve ono što se gradilo i radilo ostalo je zapravo u ruševinama, ali kao što ti lepo rekao, postoji ova tradicija i ono što je ipak iznedrilo ono što se 10 6 decenije kasnije. Jeste, nešto meni je interesantno, to bi ima nešto kao da je Karlo VI je isto ubrzo nakon toga umro i kaže se da je to za njega bio jedan ogroman šok, u stvari gubitak, da je to vrlo, vrlo onako teško doživio, pa mu se pripisuje da je negdje rekao da je Beograd će biti uzrok moje smrti. Na grudima osjećam ceo Beograd kako me svojom težinom guši. Tako da kao to je bio za njih zaista neočekivani šok, ono što je rekao na početku je delovalo to kao da će biti jedan, zaista što su i planirali, to bude jedna velika tvrđava daljeg osvajanja Balkana i da će se ceo taj Balkan nekako pobuniti, što su samo zapravo od Srbe dobili, da je sve ovo ostalo nekako propalo, što uopšte nije nekako bilo u njihovom planu, jel, što kaže, malo su se uljukali u to svoje prvobitno napredovanje. A ono što isto sam sad sa te strane za naš bitno ta povlačenje tog druge velike sobe, upravo u tom, ta jedna od odmaz da se i desilo ono što je za nas i za dan danas ima ogromne posledice, sve ono što mi kažemo velika paljenja i stradanja od strane Turaka naših manastira, moštiju, svetitelja i tako dalje, u stvari usledila ovde kao jedna odmazda. I tada upravo kao posljedice svih ovih austrijsko-turskih ratova je najveći deo naših srednjevekovnih spomenika na teritoriji današnje Srbije, odnosno prostorom cele nekadašnje Jugoslavije, u stvari najviše stradao. Do tada su se oni dosta dobro čuvali, jeste tu bilo pljačke, ali se moglo rekonstruisati, ovdje je došlo do te prve velike onako čistke svega što je tog brisanja zapravo svega to je i tog strašnijeg brisanja identiteta srpskog sa te teritorije, što mi smo rekli stare Srbije i Kosova i svega toga, samo smo rekli da je privilegija negde sačuvana ovde u okolini Beograda u stvari. Tako je, i ti kada gledaš sam taj, kada govorimo, analizirali smo ovu državu, pokušali smo onako ne zalazeći puno u privredu i ekonomiju, mada dotakli smo se poreske politike svakako i ove ideje koje su imali Habsburzi. Međutim, taj jedan odnos prema ljudima ostao je, ja zaista ne mogu da kažem, recimo, mitropolit Vikentije Jovanović koji je nakon toga došao, on je realno sagledao stvari, ne može se čak ni reći da je on nešto išao suprotno Habsburzima, ali njegova analiza kada on pominje, eto mogu i da ne bih sada parafrazivao, mislim da zanimljivo je za ljude da prosto, eto, par rečenica samo da imaju sliku šta on kaže kako izgleda uopšte država u tom trenutku. Kaže čovjek ovako, dakle u svom pismu u ruskoj carici Ani. Kakva su čuda i pokore počinili austrijski generali Valdis i Najperg i ostali generali, zapovednici, pa i sami vojnici. To nije u stanju čovečiji jezik ispričati i to kako po kućama i ostalim imanjima, tako isto i po crkvama. Šta više nisu ostavili ni miru ni same mrtvace, nego su ih iskopavali iz grobova i sa njih skidali što su od vrednosti našli. Mi se zdravo u svojoj nadi i očekivanju prevarismo. Umesto očekivane zaštite nismo imali ništa nismo drugo ni vidjeli ni dočekali nego na nebo vapijući greh, kog su od reda svi činili. Gde su nam porobljeni crkve i manastiri, gde je naše imanje iz opustilih sela? Mi smo prosto plen, izloženi smo nasilju nemačkog naroda. Što od nas otmu i ukradu, odnose u svoju zemlju. I još uz posmeh zbog našeg strpljenja usuđuju se tužakati se hrišćanskom svetu kako mi dopuštamo da gladuje poslata nam radi našeg oslobođenja carska vojska. Dočim se ona većinom zabavlja time da tera našu maravu sasvim slobodno, kao da je najavnoj otimačini otela. Uz to se kinje i muče naši siromašni zemljoradnici
Izmišljavaju se do sad nečuveni načini za njihovo mučenje, otima im se imanje, obešćaćuju se devojke, siluju žene i druga bezdelija čine. Nijedna tvrđava, nijedna varoš, nijedno selo, šta više nijedna crkva nije od njih sigurna. Domaćini se isteruju iz kuće, a njihovo mesto zauzima gost. To je pomoć i pomaganje onih koji treba da nam pomognu. Pošto sam istinito ovo najpokornije ispričao, velim pre svega da carska vojska izvjesno mora propasti ako se druga uredba ne učini i nju ne može ništa drugo toliko oslabiti i upropastiti kao dosadašnja nevaljala, neuredna i bogomrska uprava. Dakle, evo, to je... jedna slika, da. Tako je, jedna slika. Naravno, on to pismo piše carici tražeći pomoć, ali prosto pokazuje jedan odnos, on govori o običnim ljudima, kakav teror trpe, ne govori o srpskim kneževima, ober kapetanima koji su nekada i sami raspisivali porez pa uzimali svoj deo. Ima, naravno, i među njima i onih koji su čuvali narod, ima i onih koji su gledali da se okoriste, ali prosto govori o jednoj izneverenoj nadi, rekao bih, jer ovo pismo piše bukvalno nekih 2 ili 3 godine pre propasti sloma države, a vidit ćemo... Dakle, to nije nešto što je bilo samo početno pljačkanje, nego to par godina pre sloma države, znači sve vreme je tako. On pominje Valise, dakle Valis je čovjek koji govori, a kada govorimo i o čuvenom princu Aleksandru Virtebečkom, recimo imamo svedočenje, on ima neku svoju lovačku kuću, neki bi rekli daću, vikendicu u Stublinama, gde je terao potpuno bezosnovano, dakle bespravno, terao je ljude na kolučenje koji su mu tu radili, njima neki svoj tu zoološki vrt, pa onda oni silne neke šume prevlače tu, u lošim uslovima rade, umiru od boleština. Tako da, ceo taj odnos, naravno, u pitanju je naravno 18. vek i mi imamo odnos i prema sopstvenim kmetovima, da li u monarhiji, ali opet na strani Srba nisu ispunjena očekivanja, ne u smislu nekog Edena i raja, ali... nego tih nekih osnovnih, sad bismo rekli osnovnih sudskih prava, da budemo iskreni, jel? I to je meni onako uvek nešto što, kada smo često pominjali, kada kažemo, pa nije samo Turska tako surovo, što mene su jednom kritikovali ljudi, pa ja steo samo da napomenem da ljudi treba da imaju i ovo u vidu. Znači, to što uvek bilo obećavana sreća je nekako izgledala kad se obistini malo ovako. Tako je, opšta nesreća zapravo bila ta što je ovde Turska u opadanju, što je Habsburška monarhija nije imala sluha i ovo je možda kada govorimo o tom 18. veku, ovo je dakle i početak pa i sredina, možda najteži period za srpsko stanovništvo, dakle što kažu najgušća je noć pred svitanje, dakle ovaj zaista 18. vek je bio vrlo, vrlo težak pun iskušenja i epidemija i nesrećnih ratova, vojnih pohoda besmislenih, iseljavanja, bojeva gde Srbi ratuju sa Srbima, ubijaju jedne druge, dakle za koga, zašto ratuješ, to je sve stvarno jedno što besmisao u suštini, kad ti pogledaš što se čita to u raznim tim pismima i izvorima i nekim onim tumačenjima, seobe. Tako je, da seobama, naravno, prosto je zaista jedan... Vuk Isaković, doduš ipak malo u knjizi predstavljen kao onako više čovjek koji verujem da u knjizi više razmišlja nego inače kao... Ali zaista je jedno teško vreme koje je nekako opet kažem nekom tom tu jeste, ja sam nekako dosta volim to da pročitam kritički se znači crkva, ali ovdje je nešto što neosporno se tim crkvenim poglavarima mora priznati, ta njihova uloga u očuvanju uopšte svega identiteta i ne samo svega, mislim prosto vezano za srpski narod, znači prosto jako često i golih života, jel? I tako da to stvarno jeste nekako onako taj period u kome je to jako važno. I zaista, čak i posle uvijek gledamo nekako opet ostaje kao neka crna rupa koju dosta treba rasvetliti. Ja mislim da je ovo nešto bilo zbog toga vrlo, vrlo bitno da se razumemo mi odakle kako jesmo. To je 18. vek je jedna od tih velikih rupa koje nam fali. Tako je i nadam se da smo uspjeli vama da rasvetlimo malo ovaj prilično nepoznat, rekli smo, period srpske istorije i bitno, dakle, Kraljevina Srbije pod Habsburzima. Da. I ono što je posebno što se ti ukazivao više navrata, dakle, temelji nečega što je uspostavljeno, na čemu će kasnije praktično i srpska moderna državnost nići kasnije. Podmedia predstavlja Historicast.